hospital na so that moment the can na adwen wo so that side dan no hospital ko ama ho ama ho bese one meet me ka say all this require spending wo hospital ko no na and see what that it wo so hu se fitani ni a wo be hu so no ni oh minim dada by American bese 2 weeks ni na baby e ni edidwa ho ntina meti market ni na obi di private car bia be park ho nti ho na mebisa baby na me nete na mebisa say we ni aiba na dafo no ana na o si an ono a na yes park ka minim ni da enti wo no ye den o man ka hwe antro no ish adentia die sele ade na ko no say me say baby say na sama hwe a asema bi funa no beba na enye asempa nti amama mi sa hwe ama we mbisa no hwe okay ya pese ya na oba ni ndi enkomo kakra na ye mbisa no kwan a ofa so a ohun Patrick akwesi asante fitani no ye hwe se ye benya na ye nya ni hwe a na ye hu enkomo a ye ne no ebedi na ansa na no ye nko quick credit say ye fra omo bills micro credit 15 years ni de unima quick credit now so nei yasesa ye ho ebrabo de ukoda ni ma na won so wasesa ho kakra na emo mo dwumadi o mudi ne de eno ani senya ne esinim se quick credit na o masesa o mudi ayemo bills micro credit eti wo pebosia bi animu animu ya de aye bibia ho hia o esi wo okuta ayire ne nkwada mienu a sa family no they need not less than 10,000. Wow. The average Ghanaian needs 10,000. And what fee? Wow. Now imagine say when you oba ti na ne nkwadati na wo make sacrifices way. Na bia oba no mpo on appreciate it. Ohun say ye normal. I was so ye. Ama wo nsem go. Okay. But what I say? Matias. Adia Ghana forma ensia ene say woni be ma da ho ene woni ukunu utimi ni ukunu da demo a sua oda wa anu abono kwaku de wo ye no ye ni so okay o de kanisa enfa wo say wodi bi so so na wo fa bi so so bo ukunu oda mpa so ahomache no bo ne chi sei party no kwabra ye hia wa nke yewu. Okay, appreciate him. Okay. Because na me kano me preamble ne say sacrifice that man must won. We di ni dia ba na na ni nyina gusu. Na bi sa wo say nsem we nyina me dey fine. Wofa obi so bi sa say e wo se be ma o hwe ba pa na ye hwe na society kroya sia betwe ano de egu no so na be ma de obey de say wa ye ni bibi make us say so na wo bai unya yanka be ma bi so ye obi society na yesi isu nsem ba yanko apostolic yes ready nsem mo apostolic yanko to correction ko na bo o bo nsem okay entino wo ye ade na wo ebe ye uyi okay ebe bon wasumdue ebe ma onyema bi aye ya mawa no be gina nchen no so be kan ho asema say the so wo man aduane ni there be akwai say what well condition kam no be across no we glass number for catch so nim nyanza na die ntiko na wo so glass number for na ka sa chire no okay ni ka say nye ye nten yakopon aye wadoma wanya esi etima mfram efa nti de wono tinchen na wono wo kekan de wono wonya bia woni bia ye ntina wo ye de wo kan di sa oba na wo se wo bo obre ye in such a way say won ko ya de bia de odina nchen e kan emam ma okun kase because emam ni mo se me ya de ma ko Kama min kabi enkosi hwe Akoma ejo ena yedetena awahwemu eno aso ena yedetena wiase yemamu nyina akwa aba ena wie nso edeba akoma mu nsam dwumadie so ewo akoma 87.9 FM dwumadie ena efiade bia ya ne se eye easy Friday na yedidi enkomo bia bi so easy Friday dia ne die aya na emu ade yie
enti no so wonua bi nyamfa ne fidie no enyamfa nto akoma kwa kacha say the topic na ye de ba we international topic a global topic oh enya Ghana hankwa na sa topic we ekoso enti frɛ obi na obi nso frɛ obi na obi so emfrɛ obi akoma 87.9 wo behwɛ ye enso ewo onua TV so enti dwumadie no akoma mu ensem na ansa na enne ye de topic no kra ba beda no motivation na me de ba no sa motivation we no me wi me relate no to enne ye topic no ye say everything happens for a reason bibi ebesi bia no bibi wo ho enti na sa do kro no esi na bibi kro no to de bia ya na yenim wohu obi say I don't know why it happened and so ade kro no esi na esi a it me de eyaw pa eba it me de esu e de ba it me ma wo kra bubu egu yem wohu reason ni bi no no wonim but ehun sunsanso ne de wo bete wo kakanka e wo unipaduam na reason na wonim na e de eyaw de abrawo no ebi wo ho a ubehu na wasesa your ways but oni beka say amend your ways say be ya de kronti asade no esiye no ebi ensan ensibiem nti enne say everything happens for a reason that reason no e de ensesan ba e de yaw ba e de sun ba e de areho ba etimi sumpo e de impuntuo eba aha nti no bibi tu abrabo ma e ma ore ho bebre sua bibi na aba no sua bibi free mu na efa bo obra eno any your motivation for today ye de ebrewo na wo bibi sa say ye na nti bi wakasa tintintin e de topic na wo de benti a na wakasa na reason aha you see what pushes men to go for side chicks what e de ne pia mema e mo kofa side chick na side chick no kra woni hwan wodi say a na wo ye chick na wo nyini na akwaye hen ana say so wo etienne ene topic a ye de ebro na Mrs. Flyer we ye start say ye share no from enran we hu ememe jai obi kra dey register your line to ho enra say ne ye chance a ye mfra no obe che na dwe and am say Reverend Kwame Kwate nko betimi handle topic here o say da bi ono anya sofo it ono the from not osofo side no ono so the baba be hwim say na mema ne be bie lines ne tempa papa da you say that topic we mema no mani je ho ye ne ma bi so adi nkomo adekronti omo ahwa omo ya ema omo kununom ekope ema foforo na ema no so akire wo madwen intene ye ba besua de nti the reason why emema ekope side chicks no ene ye besua etu wo ye yire a na wosua ebi wo ho betimi asese ebi wo so ese be ma no ye ne den kwa ne se obekọ ne sa de ye ne hwia enye yi ehun ene yen panel member yenya no na se yesi dwumadie efiade bia sa hoden wo ho na wontu kwan dia o se obeboa yen ama ye Fridays no aye easy na yesua de no Reverend Kwame Kwatin or your head pastor Baptist Family Worship Center or sign marriage counselor and a family life coach last week motin in Calbert ya de papa and then so Reverend Kwame Kwatin me can title be brain na hu no you no dey me kan ya no we hu no and na me kan platform bi so be body na no no your program bi o e wo radio station bi so na me say no you your mama o your guy pa wakai Reverend Pacho ma wakwa ye nua Pacho ho ye de na me hira me pa ye de nyame ase na pese me di kai e metiefo hu se wo ha se be ya omunyo mafidie no emfia na ka che obi se enen so Reverend Kwame Kwatin aba ye metie ne ensua de so hu Reverend de okasa nyansa wom esua de wom on fa se o yesofo nkwanti o twakosofo nkwan o ba realities of life na ono so edi enabra bono edi akasa ama yesua ade edi efrim Papa J ya ye in-house panel member de bia motene nka no enne Papa J ye ne na ehye dwumadie no ase enche bia mo bete se ono nso etna se ye se enne ye topic no eye edien ne pia mema ema omokofa side chick so atiase edien ene pia mema ema omokofa side chick na side chick no kra wone hwan na wodi san ya na ye chick na obekwa akoye hen na fe de waba abre wa cry ha topic no
ena eda so no enti no frewunia ne frewunia na ka che ne se ne topic ne de eye global topic eye international topic obimra na ombra metie bi what Reverend Kwame Kwatin enka o studio ha da na ansa na ye de topic ne be ba ne ye hye no so jem say this next week cry site to so na ansa na no ye fufu party na ye no so ehu ma bi adaroma e no mobo ayen ma ye di dwumadie no e de ebremu ye Betty's Kitchen owo Asqua Freeman Hotel ho e na obehu Betty's Kitchen e na Stay Bright Chop Bar ono so e wo adwen kwanta de chem so Sisi Chop Bar owo Tano so Obafo wa ono so e wo de chem so Confidence Eating Place owo Dakojom Overhead View Chop Bar owo Asqua ye chihe ya e na obehu Overhead View Chop Bar ubehu ononso na afei After Hours Chop Bar and Drinking Spot ononso ewo Araga Airport Road no railway crossing na so e na ubehu wo mu e mai e na memenda etwemu no omo ne yen ebedi ye fufuo no omo ye fufuo no ene enkwan assault e de ebre yen ye ma nyame ehyamu management say ye fasida emfama mu pa e wo de mo beye e de ma yen ye do mase awie no so ye sponsors bi ene boa ye ma dwumadie na ye di na wotwe a etwemu memenda no e de ebremu ye Midima for Herbal Clinic Dr. Time da so oboa ye Dr. Nyame Enshaw Grow Fine Herbal Tonic it makes you grow fine kopembinom na ensiesie wuni pedua no Obibini Blackman Company Limited omo ensupapa eye Z mineral water omo ena eye kopensio ni bi nanom fiduem ha de no a ena ye nyina ye nom Dedel seasoning powder taste day inside Lizzy tomato paste Lizzy yeda wasepa ni toast paste what the bread yen St. Ben Jewelry or Kumasi Afro Kwanta Live Long Nutrition and Diet Clinic on also Atonso inside Bosium Traffic Studios or say for all your printing works Fakwa Traffic Studios na onye emao Adumu Ventures on also blanket bed sheets papa ena ubenye bi ato ewo Adumu Ventures on also wo edum ejaba dynamo ena ubehu omo Upper Create and Art Fashion School or Atonsu S Line ena FSAP Music and IT Services on also ewo Asqua Baptist Church sorry demo wa compound wa ena ubehu omo Ghana Tourism Authority omo boaye Flora Tissues MJC Food ono ewo Santasi Runabout omo be Melcom no kopena papa na erifaye waduane ena Kings Rental Services omo Atonsu ahinsan enche bia obete Kings for enkan ne ye ne omo ewo enkomo ewo dem hanom na ye be share topic na se na yakọ akobisa mo se edie pa ene pia mema emo mo kofa side chick na me bisa reverend no ka wona pesa me tuma papa je ba de ma me fa reverend en fa ncha se reverend pacho side chick eye hwan ye kasa obi ye side chicka or ye hwan me da say mama nchia etiefo ane ahwefo and then we are praying ye kasa side chicka on say eye brofo kasa menu ni aka bomba ko side and a chick ye kasa side da ni twi ni ye enchen chick yakokoba enti sa wo hwema hen no ene ayire no denti a hen ne yire ne se be ma no wosika on ne dis kan kase hen ne dis kan kase okay ma me kan asem bi esiye na me hwa asori so wo boase ena awiabre bi me wife abakumase obefa niema ti awiabre bi me na mada meti se empuma na chi ema me anu di nkomo na em se ema no mienu no ba ku bi tare obi kunu ho ena danfo ni tu no fo se onyae enye obi na no aposi da bi wakua me ma ono nko anwe akokomu asa na we be ma na ya akoko no be ma na ya akokomu ano okay enti omma eyire no nwi akokomu asa na minti bida enti sofuma me ba na say mama emema say akokomu enti ye side chick ne person o kire ne say ewum say eyire no na ye hen no okay but ya na omo a side chick na omo ko mema no ho no on person omo kire say se be ma no mpo na ya akoko no a wo ba we
we are Mrs. and we are wife no e ma won kwa we sa akukọ mo aye gina we yesu e ba ba wibi o wi obenya diabetes o ba exactly enti side chick ni de bia no ono ne empra na wo ba no okay but hen no eye oba na otifie ono sometimes obet my be ma no kra okay because adododi e wo fie onyina no wo hen wo na wudi ti me side chick ni de empropruwa bia e wo ho na nka me bepe but be wie no na side chick ni kura no or enjoy chain hen no esi de bia okay it says so am yen who say side chick no eye de ono tare obetare ho no eno age limit bi wo ho na because eno be ho obi 50 years kura no side chick ho oh side chick ni de so long as on eno no ye hen no oye hen ni de na otare ho no oye side chick irrespective of and fa ni mfia we die once oye ready so person otare ade no honde one ni side chick emfa ni mfia we di ho emfa ni mfia we di ho yo na ne nsane mu ne embra edian na epia memma enra sofo si asam na makofa be just say course ne eyi enyama aba na bila ne mia me ho ne ya ka ne sam na makofa be edian ne pia memme ema omo de ba just say de ya trama me ha no inya asem keto mema ne send ma mi o okay ye be ni nyina nti mpese metie wo ye na nsa anti bi me wo books bi amatro okay na interesting me book ni baako the title ni ya marriage port okay na baby na me kire wo mu say married people should stop cheating okay ti enra producer Femi Obama me topic them say hey moko fa asem aba o enkanka ye krom ha moko fa asem aba na de tie ni say ye ka cheating na say mema wo mo form ye machi a me book no mo matro mema hodo onum 5 na me kire de beba obia fa ne yirachi okay de di nkan no ye tradition ye tradition no ma mema kwan okay se wo ye customary marriage na ankoye ordinance and then put the ordinance no kra no bebre practice bigamy enso enko bebia aha enti se wo ye customary marriage na ye mra kuni no ene ya mamre no e ma be ma ne kwan so betimi akọ mienu okay akọ miensa okay but enu no se wo kase eye cheating na emema na wo mu wo sa relationship no wo njintum because emra no ema wo mu kwan it's a culturally no any tradition no acceptable okay we part of the world okay timo se be ma bi wo wa waware mienu waware miensa obu okura won shedan ko ye second one ne ho ade ba setena won ne tie ni nyina kire se wa beka ho okay ntanu ye number 1 okay ena number 2 ye wo be ma bi wo efe no random cheater okay na random cheaters no wo mu ye very funny people sometimes wo mu ye Christopher but of funny yirachi unim de deba there be be bi o random cheater no on sheda mpemba ba obe cheat ne yi se ne yiri munu a se uyo oba na wu mu be ma sa be ma no one area or the punish you ne say obi atu me subo obi aku me tu da no de oh sa you no et wo do bonti na obi tu oh Fanya hwi wo fie no kwa bonti no kumasi fo ma wo se de esi ho abo bema na ohine enti no na me ba bonti ase me ye bema na me wani monyam ena me wo fie a ye fa menya hwi okay enti odi cheating no oya random okay enya de ope enti sa bema no kura ubisa na yiri se ukunu pema wo se mi hui menene tie na de me hu so pema enso oye random cheater enti oye sa na odi a kire wo se wumu me no obi bumi pa omo so ho okay je to so me ensa eye boastful cheater boastful for me ye ememo mo mu bibi die ono wo chi no ko timi ka cho se kwanu tum
me ma me awo me ama wo nko a wa kokọ kakra ka wo nko apo je opa me fa ma wo quantum free me life no shut down okay eti oye boastful about even cheating offer wa chibati keep quiet ono so ho okay and ye wo punishing cheater wow when na o me book ni mo punishing cheater ono no ye kone temperament or ye melancholy or ye dark character onim body fache to ye na de wo fia wo mu na punishing cheaters no mu na ombetimi afa oba e wo ne matrimonial bed onfa wo so oba be pie so onfa ho punishing cheaters so wonti bi da ye wo be ma bi wo ho a odane dem nko na ne yire dane dem nko otimi di oba ba ne dem obeda wa bra ne yire so wo different room wow untimi nka we wow or punish you what you say enti emema e cheatie no enye ni nyina na gina de ema yeso Reverend Akabako o ka se 5 wa ma 4 okay baako no so mama 4 pacho an anebia wa me se baako make tradition maka random cheater maka boastful 3 punishing 4 and adventurous cheater okay wo mu de enyina de oba ba ye wo de opafo animu manofo achi manofo enum mano fo amotro mano fo yefuru mano tokrobia be bia ono na no nyum bia be swai ma wo mu oje ya force e fe no kofia oje ayare fo kofi de onsem yo meme bo ha wo mu nsamem o ya adventurous once o ye bema na wo mai tue nanim ne de baby obeduru bia na yes I research ye hunye mebi okay adventurous cheaters omotare drivers omotaye me ka say driver ni bia o omotaye drivers so omotaye tutu kwan exactly boastful cheaters omotaye businessmen boastful for no businessmen ena punishing for no omotaye koye teacher for omoye principled discipline a teacher for abemo ena random for no so omotaye koye Christopher random a Christopher mema ebikwa no ye deacon ebikwa no ye elder ebikwa no olidia sorry na ofesi oba jatabi wo fie oba ni muno okay na wonim oba bia wukunu pemma emema epemma no omo form yimochi no omo da awodo mienu okay yawo cheaters yi nyina yi so o cheati na ne ye respect na otimi wone oba ne se eda meti se waka me yire ho asem no it will be the last otimi wone side chick o just say eye between me wo me yire mem en friend da na sa wo ba no ni kunu no fa na chibati o wo se do si handle no okay enye ni issue okay okay enye wo ba kun so a onu de obese na yire ne kura kire side chick no bema obese na yire a kire side chick no no ye oba se ni kunu pie ba no ne bo atwede ade a mema kumachiri kese si wo fa wachi na one ne bo atwede because ofra bonti ba bia na dwene kire ne se ye mi kure ye kokko enti emanu a wo mutimi sesa emema a wo mopɛ ma no eye ma akoma ekura mo na yetu okay o makoma so na reverend ye beba akoma mienu no na ka wo cheat na mi mehu no na oba na masere a kire o se ewiase a ye ba no ye fa bibi synergy okay ana synergy na aye synergy ana ewiase a ye ba no most of the times the way up starts from the ground okay oh say nyame ene ne nam no so be hira wa chi so gi bibi fru ho okay ye woni ma bi wo wiase a se we are temperamental wontimi solve wo bia nka nkire wo se wukunu chiti a ana wukunu twempena eye
ɛna human nature no sɛ woyɛ ɔba na wokunu twempɛ na wonnim a the first inclination is say ɔba fie bia na aboafu so obi so asɛm a na aboafu but make us a man na wa akoma mienu no okay or the natural akoma no etu nsuom okay no wa pick another akoma etimi tolerate abotesem de be ma na ye no that is it okay wonim say aware kura no so person wo kuno sisa the first thing is tolerance tolerate everything what is so tolerate no ni stupidity ni foolishness abrasiveness brashness just so tolerate and no nkyerɛ sɛ deɛ ɔyɛ no wofoa so okay mame ka sɛm bi ɛbrɛ bi ɛsiɛ me drive wɔ aso ase on sɛ wɔyɛ predominantly Muslim community ɛna me do masarachi bi wɔ hɔ ababa bi amount to speakers akɛseɛ ɛna yesu bo hey Ghana nam sɛ Ghana ekuro bi so enka amanti sa speakers ni si wona aka yesu ubati papa eja dem utia tete dada esi den na Ghana a predominant Muslim community you go there to preach Christ the entiety say ne say ekremofo no they tolerate us okay and yenso ye tolerate wom enti na Ghana Christopher ni ekremofo ye tia so diemo no enkemede na Sheikh Nuhu Shaributu wakwaso dem onko enti tolerance won okay so we leadership lesson your papa bi a friend no mentor what to the mentor edini pa ye Greek for nansesem edini ye mentor de ye koba ye ne se amefa we sha okay de ye koba ye nya abrofo kofa sa word mentor be ye ne mentor no okuni ni bitina ase na owo servant bi tine nche ne fe no mentor okay ena okuni no owo baba akopɛ ye fe no telemachus na titibire mu no ɛko ba ye chi force ne ye de ukɔ enti papa no ye chi ne force a ye de ne kɔ akon na wo kɔ no ena o friend ne ba ni servant mentor no ena o de telemachus gya ne se ɛko a me kɔyi ebia na mamba na me bai me pese oye nipa kese da achintititi no oye yafa ena papa no kɔ okon no wo koye war prisoner ya chi no wanwu wo hyemu for many years oba no ya kokora wo bedu ya nso ne ba no waye nipa kese ne batali makusu no waye nipa kese ena ofre mentor no obisa ne se edia na wo ye ya me bai tima be nipa kese sa na o ma no keys 7 die di nka wo keys mi se na me tolerate no okay enti abrofo study sa mythology no and omu borrow ye instead of being the word mentor no and ye dima mentor na be mentor kire say onipa wo timetiti nipa mo obeye kese no ya fa into mentor and ye be mentor the right word is mentor okay now we oba ukunu pema enye funny no anti bi enye fun oh so ukunu oye traditional cheater bi oye random cheater emu bia make bia okoye adventurous no kra de ande sanu kade o da se ukunu koye adventurous wono de tokuro bia obewurem ye ne ma ne bi kasa e omo kan ye bebo na emma nkofo de hie huna manne midi kaka se be mebo awumu no a ndo kwasem ne ma nsua saade no okay de bia me kase be ma de woni sika woni hye for the respect man no fa na nam de baby so that is be ma woni hwe na ne tie ne respect de famano wo si abonti na obi ma ne sa respect ne pe wewu okay enti oba wo pese nya me fa so na wukunu be yese nsuonyu no a wo hia tolerance ebi ka ho de mentor ne ma oyusu ya disisa telemakusu no ebi ka ho ebi ni say o bridge the gap between yourself and a protege no okay ba konso they say you exchange your reputation okay so person ni pasisa
amesa ka sembi asori mi ntimi mbodin me so fu pani otete me ewo marriage counseling ni aware mu nieme ena maami bi na obaye ho no ye meko pani wasafo bi minka na ni kunsu ye lecturer o K University papa ni timi bura obura no oda gotem maami ni ba ye center ni center was kwa maami ni ba no osu ena my spiritual father ka che ni say de din kan ye betimi eyi papa na free gotem okay na de be ni say maami no bia na papa so jopa ni bia de no ani club eti maami no onto bia enwumre bia 4 bottles no fa she fridge mu papa no enchile maami ni bia na no ada bi da emen ko peri da bi koto na dara say min ka se no bia no me se to she fridge ye pese ye yi ni free abontin wo bro no oda go tem no yes sasa ade na nyugwase no yes se no ena maame no after some time oti ase nti one day ni krufi adwuma ba no se daddy na de mempie mpese ye no bia no ofie afi papa ne sha se so osre ne yire so of maame na de obenu bia ena one ne tiwa after 3-4 months papa nunum ni bia no ofie afi oburu ofie omburu wa bontin koda gote on se de bia osmafo pause ye Kenya nsasem kire enipa wo munim nyansa sometimes nipa bi ba counseling na wo ka asem kire mo ana me ye sofu me ye Kristo ni na aye no nkwasi asem nti asem amiken nyansani bi entie okay nti maame no o chance so wo to bia na fedu ba bi no wote so batu ni kunu ya me kasa sesie oye asori bi hwefo wow mitimi mboni di oye asori bi hwefo enti ema wo mu kunu mu pe ma no o makoma yetu wakoma nso a be ma opema hwe ba me kasa bi enye be ma bi opema nso no oye bad o enye be ma opema bi na bad eyi be ma bi wa opema but when it comes to nasudie on say aware ansa na abaye wade say wuja awade no or say wugina nkwanta bi so ansa na waja awade yes because it takes so many things to build a home yeah be maybe wa commitment a woni ne wonti wuntimi nja no ade say wo ba no wuntimi handle no be maybe wa sabia so project a woni na build it together hwe be me ti say na me ka say be maybe wa open market me ka che ne girlfriend say enfrem yire memfre enfrem me wo me fie never call me me pick it mama yire kura suspect say na why na ne wo kase the day you do that ya tete relationship and maybe tie enti be me bi wa say you si bu ne yire on cheati man ne yire mpo nya west na obisa no a obeka so kofi die kwa me die me ne tina ye no me hu bibia sada okay owo we a o handle ne niam ba kono so die on the oba fa oba ne wo mpa so because wo mu no on on a boastful cheater no on a boastful no omuta ye business people okay na ayi random for no bibi wo mo ho a e ma ne ye wanwa okay random cheater on essence most no mo ye Christopher nti o cheati na we hu mpo a wono apekwa bi so ka kire wo yes je to mo yes ani say owo hwa wono ati meka kire say hunkunkun hye me say menya confession so a Christian but who na wo call so de wo ye no ono ade nka won pese wo ye na number 1 number 2 awarija ye nso achiche otena wade ni mu a ma awarija ye nchichire no anu so ho okay oye Kristo ni okay wakantam wonya awade ebi kura na ne yire ma ne sex ka me be ba ho chese won na me ka say enra ye bisa emema ni bi pa na reason is somebody mama no respect was number 1 exactly respect wonderful chese obi aya oba respect me a I will go outside baby I will be feel say obenya respect into what kind of be wa ha na mateke yes I want take it cultural acceptance it's tradition culture there no abesha wo there na o kan ye ni mu the traditional cheater no obi so say lack of sex
in marriage ho emotional fulfillment and they mean what sort of emotional and na kameba so ma me kan se minchel ade bi wo ho a emma wo munim oba bi timi ka se se ni kunu sha se ofa na chi a otimi gina hwehwem no wotwa kanko me kan santiti ai one about to ahwenim ade na me lake a wo se ukofa obifu sometimes we lake hwe surprisingly papa meba surprisingly no ba ne hwe ne ho a no o hwe oba na what say ni kunu ni treat na no on bend in any way etu be bi say die nti no one sa oba ne da so just say na me be kire wo no pa cho kire me ade bi wo ma mo ho but ebia mo adwenya ma so na ye tena ase meti se no obi ka bibi fa da ho ebo ye da ho ebo ye say oba bi wa woni ne have intimacy ono onye hwe as a game of football pass man no kura on jibol no so pass ama sa da ho ebo no most na bi musi me kasama ma na me kasama obaabia me kasama obia because ye hwe ma mo ye no a papa wut mama wuti me tell paraven ma mo ni pedue yesi we se we ye obema we yes sensitive said the year king we oba we yes sensitive na mo nyina mo wo dem naked na be ma wo hwe wo ni pedua said the oba ade ye no na hwe oba ade a oso hu ni se eno nko a ye battle okay o hwe wo be ma no di be ma hwe wo ni pedua e fruit isu kopem na ase na hwe oba nso ni pedua na hwe oba nso ni pedua na wa catch on say ye ni pedua no kura kire say ha ye tie ye ntokwa ai ntina me kasa menti asempo be ma no fo no oba no fo size ye pe da bida oba kura yesu woni no fo no ne de ne be ma ye pe yes but what I say ati ase said the ma ye wo mu niam ne say ne me ma ye wo mu niam enye pe but adenti no oba bi wa ye fe ne da ho ebo intimacy ye no ema eda no won ya ema kura motaka nyame nyansem no ye wo awiasi bi wo oba ho a se won kan kira okura hwehwe be ma no hwehwe be ma hwehwe okay ye wo ba bi wo oba ho a ukoduru ho a wo ba no woni atenka se na tenka beba na tenka beba ye be kwa agbozo herbal clinic reverend somo wa mami ena me say sam no emu adu adukwanti a ememma omokofa side chick ene reverend na mama ti ase chick no when 100 years kra no why wadwen say obetare ho a oye chick onye hen da so ase ye kwa agbozo herbal clinic brand was stressa dey me trato reverend ye ba obe start o wazana papa j ya beto ankomo no so pacho ho ye we ni agi the topic na ye de we hu easy yo nko agbozo mama machiefu nyina ha omoji so agbozo herbal clinic na awie osigusu amutie ye okay agbozo herbal clinic ya ba Ghana ye nkabata miensa okay ye wa Accra kwashiman ye ben kwashiman ahemfie okay na we kumase so kumase si odi chem so May 5 odi atinchurance junction so a ene ye wo tema community 25 Savannah junction na ye wo na agbozo herbal clinic ye sa yare bebre na yade san mabubo bi so okay ai didi kan erectile dysfunction very man enya adwuma kimvaluta ka say therefore ade ye fan chiche ai tu be man nya adwuma ayere de ba ade ne be chiche ai tu wo ha na wutie me ase obe ne man nya adwuma agbozo e back say no man has expiry date tu wo frɛ ye wo kumasi a wo be frɛ ye 0553 41 77 52 0553 41 77 52 and I walk around so in crying obe friend 0241 75 02 82 0241 75 02 82 and I want them so over friend 0557 40 26 96 0557 40 26 96 very much your very man adwuma dia therefore dia ye de bechiche agbozo e bag say no man has expiry date
ti so be ma no na enya adwuma ka wakoma to yam agboze back so ba ya so 3 days 72 hours be man be sa so ye gina painting. No man has expiry date. Okay. And na sisi a ma menka nyema ma berema ye be ma enya adwuma kakra. Dedi ka ye enyini wunyini na me ma sem no ekofom. Na gozo back and say no man has expiry date nti e ma enyini no e ma be ma enkofom. Oba ye be hwew ne treatiu ama bibia ato na akwa so. Diabetes. Nsema erectile dysfunction e ya adwuma. O hypertension moja broso. E na wono mo nsa wo rensa. Eno so ma erectile dysfunction. And obu was one be man o wodi bo ani a petre wa bo ni be kan premature ejaculation wodi bo ani a no abesenko therefore the evangelio wodi go bo ani dia dey be therefore the usisi mu emre dia ye de be chiche therefore the evangelio ara wo sem be ma bu okra oba ro no ho anu waje wakra tough match wo de ne de be chiche pa ye de be cha chi ni yi goze back and say kwakuma 2 yem na wo 3 seconds here ni de goze back and say kwakuma 2 yem no man ko 3 seconds bio ese wa de ne begu bere ma de so otimi bo adwuma na de china ayere fra watu ayeyi dwum goze back and say kwakuma 2 yem so kuma so na tie ya frɛ ye 0553 41 77 52 0553 41 77 52 52 kuma se we champs May 5 Road Health Insurance Junction so wa na ye wo accounts ye kwahyeman ye ben kwahyeman fie na wutie free accounts so afre yen 0 na wutie free account afre yen 0241 755 0282 okay account afre yen 0241 75 02 na free teman so atema your community 25 Savannah Junction and so 0557 40 26 96 0 0557 tema free 0557 40 26 96 gozo e back say erectile is premature ejaculation dey enye e say otimi pim adwuma o gina so che e ma ho san no was one be man afon aye tia kit is a pencil therefore dey o be man tia dey be che gozo back say kwakuma 2 yem na ba e ho be man size bia ope size bia ope okay no otimi dey gina yere so dey gina girlfriends wa ma ni je abafie size bia pe bia ye be ma bi obu won so a prostate enlargement e na ha no odwon so a ene se ebia kam you say ne otimi gina no wo chim say bia odwon so o tinka say ebia kam so unya sa nyema we ana e bo kokko say u prostate no I enlarge agoze back say kwakuma 2 yem na oba ye be hwe ni ade nyema to na kwam ama oni atreat fine okay ubo so koko hanon koko afifiri ne se bi ne tu nyina koko afifiri oja ne na ya moja nko a goze back say kwakuma 2 yem se wutie ye okuma se afre ye 0553 41 77 52 na wutie wa akran so ye no 0241 75 02 82 and I will free wutie ye tema so a ye number 0557 40 26 96 0557 40 26 96 aye tema your community 25 Savannah Junction Kumasi ye wodi champs May 5 Old Health Insurance Junction and I cry wo kwahyeman ye ben kwahyeman ahemfie obo ozo one na yira wo one na yira tena mfihye bebre awo ma na omo dia ne ntokwa bebre agoze ba kin se kwakuma 2 yem na wo ba no be siesie mu fie ma akora asu usu fie okay ai yete so bi susu a akora esu a yem se mu fie akora wo ho okay it is ya wo sem na ha wo chinchina bre
agozo eba kan se ka wakoma tu yam na wo ba na obesiesie ufie ama ne ma nyina ato na akwa mu okay obo so infection infection nam yalewa bebre no wakotiti bia man so anso awubu ne be ma ho ne ma bebre agozo eba kan se ka wakoma tu yam oba oto be ma na wahemfie wo ye wo hene na wotiti enye agozo eba kan se ka wakoma tu yam obehwe na watriti bibia ama this say wutie ye na wo kuma si afre 0553 41 77 52 0553 41 77 52 wutie wa crown so 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na wutie wo tema so a Temel come to 25 Savannah Junction. 0557 40 26 96 0557 40 26 96. I go to the back clinic. Yes, no man has expiry date. Anyway, need some your machines. Okay. Over the machines basis you swab any series of tests. Okay. You want the crop 14 how? Yes, or buy ya na yes say nuro ni niam ama there be. Okay. Edi ka the machine gina so. Ehwehwe ehu ade crop pot ya how. Kumasi odi chem so. Okay. May 5. Old Health Insurance Junction. Okay. Akra ye kwashiman. Ye ben kwashiman hifie. Okay. Na temasi community 25 Savannah Junction. Tu tie free Kumasi ya your number is 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na wutie wa crown so a your number is 0241 75 02 82 0241 75 02 82 na tie o tema so your number is 0557 40 26 96 0557 40 26 96 agozo eva clinic yes no man has expiry date e ma obi emfa wade enchi computer ne ka na asef da se papa Agbozo herbal clinic na enche bia obetimi nua be ma papa J so enka on say na Reverend Kwame Kwate na okasa o se mema e ma de bi wo ho no mo a wan kan che okra hwehwe na ansa na ibekwa kwa hwehwe sa de no ma yenko Precious Believers Prayer and Revival Church na yenko the perfect deliverance yesi nyame yaduma wukuada August 21st ekopim ni fiada so August 23rd 2024 ya na ye de sa perfect deliverance program no e de eba yombe sha ase anopa wukwada ne de ekopim ya wada na anopa no nso pepepe na o ma hwedwumedie no ase na ombe ye wo asori hono ma Perfect Believers Prayer and Revival Church o ma sorry e wo Adako Church new site Adako Church new site e wo ejoso kwan no eso host pastor prophetess Joyce Donko dodo na yinim ni say friend of Mama Joyce ono ene de sa perfect deliverance e de ebrayen if you kwada August 21st ekopim ni fiada so August 23rd 2024 Nenyo no kwa na eba be yesa dwumedie o ma wato nsa afra wo ma omoba Reverend Richard Bentel ofi Enkran Reverend Augustine Echampon or Assemblies of God Good News Center ejoso Prophetess Lydia Arthur of our Reign of Fire Ministry and a Reverend Brightina Entry on also Rema Salvation Royal Temple Prophet Henry Osei Esibe on also Rema Salvation Grace Temple almost say enyu hu fisa dwumedie mu na ni fiada so no e na ode all night pa no e de beba e no so be sha se efi enwumre no nso e na omudi dwumedie no beba fiada 23rd August no e na omudi deliverance enwumre de no all night no e beba na enum so a oma wafra omo ba be perform e wo dwumedie na se eye owusu ansa e na PSA Esther o pe emu enchechemu bi afre number si 0554 702901 0531 962528 or say or the buses Ebesi Tech Junction Odium Araga Junction and Ajachi Junction ho or say yenje hwe ofu bus ya e do be ko
na oba nso a esan ede wo asan aba yanko quick credit I say o masese omo din aye fra omo bills micro credit 15 years nie na quick credit aye adwuma e wo Ghana ha sei na wa man konfo besia ama omo di aye adwuma ebiebie omo nnwuma mu enti enei o masese omo din akoye bills micro credit nanso dwumadi a na omo ye quick credit na omo ye no enwa na sabre omo gusu a omo ye ehu hia se obepe besia omo ho ye kwekasa kofa collateral bia bra uhia susu se obeto onyon beto susu ana se obebie savings account bia e wo hodie hia ne se obekọ office se wo Ghana ha ba bia na waka se ope bosia e de aye edwuma omo beye ahihye bosia ne bi e de ama omriti awemu na odi akwa ye wadwuma yenko power specialist herbal hospital so na yenko je ayaresa hepatitis A B C D and E wahrawa ye kese wenya sciatica no mpemu ebubu ulcer na kompo Fako Power Specialist Herbal Hospital. Kumase, omo fe yase, omo ben Jasbro Filling Station. Say yatu hodi Aya Junction koho na ekoje wayaresa. Enkran omo kwabenya pokwasi ACP Main Road. Takrade nso omo Anaji Estate, omo ben Anaji MA Primary School no. Omo nra Food and Drugs Authority. Aji atumeye Edroya Herbal Malamix, Herbatin Herbal Mixture and Powder, Jrigajri Herbal Mixture, Cough Care Herbal Mixture, and Edroya Herbal Tonic. Kope omunro ni bi nanom na oho ento opedodo etu enso afre omo e wo 0244 54 4422 0200383831 omo WhatsApp number enso ye 0555 797878 na yenko Dank Herbal Complex enso na ekotu wunyare wanyina sititiru ennemu enyarewa tisa syphilis na gonorrhea omo okumasi pechi number 2 omo by City Life Hybrid School honoma fre omo number C 0266 593330 and 0244 017556 Papa J Boko die nyame ado boko aha Reverend Ashase you say also to one also monitor the Reverend ekona Reverend o kona sofo side na say level na Reverend efa no Reverend oni bibia bi Reverend swallow go to studio say na wa say o kati across na make no nya ne spiritual no kwa the realities of life and all the ba na mo mantie no terms mu na side chick no age limit wo mu ana it depend okay okay on say side chick o fa side chick no asudie da so o side chick o adwuma ye side chick no adwuma ye yes. And bema no okofa bema o partner already o ba already say bema ho 7 year can ani enti say o fa side chick o side chick no o adwuma kese a wo say wo ye wow adwuma bebre da so yes niema onya emfree ni partner no ne wo ho no onya bia o na obe provide this idea nyina yes it is side chick bia no o adwuma ye so you smart okay we are smart because adwuma kese na obey because o ba no o ya aware say obi wo ho e na o ba be ka ho and also obey yes okay we are side chick so obi wa kukuduro ewo yes o wa kukuduro Reverend o san so ye obi o nya kukuduro for o tinya side chick o san ye obi so san wo mirika I will betray because no you same boat because so a side chick expect say anything can happen because obi kunu and now come and now tare ho okay it adwuma bebre wo ha o say we okay try say anytime bia no obi man be man any age all the time we a side checker also making sure say we obi a utimi o crack jokes o ma stories bebre I say one fast stress inside the man no side check there you are an entertainer yes okay you have to be a musician a comedian an actor BBAB se be ma no de ma ne ba wo ho no sa ne me onya no ofie nti wo no se wo ye ma no ene eduma no eno so no be hwa ho amwadidi yes eno go ma the Reverend eno na be me wo hwe wo o comedy wonu ma wo to wa duane wo sex ena wo sex no se ye overtime bem se ne yiri ye no 10 minutes o se wo ti 20 30 45 ene say side chick eduma ne so ena konfo ni ji ho sa no anti be so steady a obi share be ma bi wa worry kama ne yiri very beautiful baby how the new side chick compare the wife na o say be ma ide ne ha no na Reverend e ko na yes ye break ye no ide ne ha no oh e bibia
onye free ne nkyɛn okay excitement bi a onya enti na kofa sa oba no okay side chick for some baby o omo bre papa because we are side chicker you ask no questions you ask no questions say what me say question bia oh how no be man so do fie na o frɛ na wanya no a o tese wa answer wa kawanu tu o bi say ni bibi no wan fa ma wa o ntimi e bi say the questions bebrebe oh because expect say bibia betimi a change at any time aside say emoji money ni nyina so pressure esan den ewo so edu anajo a unya pressure because onkwa na akoda imaginations say be kwa na yere kwa no omo yese na me kwa na me da asefre no asem free because wa catch say from this time going ultimate free no omo na ye bossful cheaters na reverend sa the pressure den about so as a side chick ultimate emfa be man no enko holidays at times you need time na omo de omo ko Dubai ni ade ye until it depends so what I say it depends be man choose time or person do here there but you side check you have no option to choose a day so yes it means that no a clear coast ni nyina so it me do ko ansa no not me there eduma na je na mo ye ne sa no o say ati be man kasa no so for kwa wa uko bible nkwa David na na yere mo yesay Solomon na yere mo say it be ma de ewo ni mu ekaya jeans no say easy say be ma be chiti easy enti oba oni be ma te wa try say who keep ni at all cost ye bibia mo be ma let me town chain every day no one check all the time the least mistake I'll be bia no obj adwene bet me turn fast okay akoko pesos ne fi baby say na be ya no ho be beto no ti be ma de naturally ewo yemu minim say nyame na de hye yemu dia I don't know but the moment the relationship and I say na warrior mu nyame be to si wo no bebi obenyi na so wi afiri no obeko reverend mama mbra ho papa je ye besia ba ho bi ye beko break no na okase bibi wo mamu a as a husband no hwehwe na hunu seek and you shall find na mama yo hwehwe no ano na me to me boase me nua kuma o tache nyama bi a wo se ma ya dwe ba so pa okay nti medi nka amanamo enyema o tache ni bi ni se o se Mrs. na se eyiri na wo ya sheda aware na otifie no adwuma na side chick ne ye no eye wadwuma wo na marriage by nature no se emema bebre o ne emma tena cha te se de me ne kuma yika se emema se nyame na boma yo in fact enya nyame na boma ayen but the thing is se emema yeni ye ewo hoi yeni hunadie yie pa entina me ka se da webo me yiri ye da webo me yiri sa da ho bo no de man ne ba ne se emma bebre ye wo madwen se baby atenka no wonka neno aye na ye den de man ne ba ne se o se ye part of the world no so wo de wanyi kakra woti kumasi fiem na bucket bo a usomu a ede na ye ka je o emma bucket we ye be ma bucket sa emma bucket ne emma bucket no woni implication wo just say oba de sa bucket ni kwa adwaye na sesebe obuni nsa ahono bucket ni mu na ode ye ne niama nti we be ma ne ya won ne now be ma se wo emma yankofo bia ye mpa de hwehwe by nature no ye ni hu soa ne ye de akire okay entina emma yankofo bia se ye ware wo ba na akire ya ka se manu me ho very common enti de bi pese me kire ne se oba de be ma wukunu na me ka se wo se oba bi gina hwehwem no wa hwe no wo fi ni tire kosi ni na se no wa dan ne ho no onu ebisa ne ho se na me kura sa ade esi de na me kunu timi ekofa sa sabisa wo be na wasa ma wo answer se ade bia ana point bia wukunu pese wo duro a wuntimi fa ni nduro no e ho na side check no edini duro no emema ye ni je ye mienu pe emema ye ti wiase ni je mienu pe bebrebe nyina ya nu ene ya reverend bebrebe nyina mienu pe ya no de ebedi ni ha ene de ebedi ni ha eno anu no okay na de ebedi ni ha no e wo se ni de ebedi ha so ye pe
Okay. Enti emani bebre wo ho a. Obetima ma wano de no. Don't you say still need you one na kasa. E kasa. Amu ni si one na kasa. Wo ba ha no a. Enti mema de bia amaka adventurous. Eje enti no woko. Won ka say ne yiri problem on ho or make adventure. Or ko hwese. Mewa. Ade na ye ka no. Ebi kura ya to ni din ye se wo ye fu ano aye garden. Wo ko say garden mu aduane. Ene me ne fuo no edapa. Okay. Adventure no. Okay. Eti bibi no okohwe. Na ya na me ka kire ema say me din ka disrespect. Oba de wu mu kunu a 100% say obetime gya akofa be ma. Na akofa oba. But you to sumi ni say be me bi ehia wo ba wo mpamu a. Be ma efira no pa 6 a mountain you. A friend of past 6 kosi enumre 4. Be me bi ape Mrs. Okay. Obesa ne yiri ye Mrs. A free 4 kosi enumre 6. Be me bi ape housewife. A free 6 e kosi the next morning be me bi ape bad girl. Papa je che say Reverend aka na mba ho no a che mo. If you no past 6 copy 4 of a housewife. No, of a Mrs. No be say our wife that's my girl. Oba wa kra no ho ye. Okay. A free 4 akono o person we housewife o be prepare bibi. Be nkra be didi say we be siesie. What you say? It oba no we secretary kura nya na say. Okay. But a free be no so why aduane awie nu nyina be ma mpe Mrs. On pe housewife or pe bad girl. Pe bad girl. Ti ho na e ma ne be kan na na mpacho munya na munya ma na de ne ready en fa ma me. O se oba bi me nka wo nsem. Mo ma yenti e ma no. Adukronti obu feel say e mema no e kope side chicks no ye ba ye be say aba studio na yes you e mema say o say bema be ka say oh bema de ofa oba chi a enye hwe but oba de enu kwa say o cheat obema bi wo hono mo a treatment ade bema ni fie no e ma ni cheat enti say o cheat na say bi okofa oba bi na say oba ne ye no good a uye den obeko upa kuhuma no because onya akwa awie enti uye den obeko e na beba bi oso ye ni suban obu o ye dwaman for dada he uye ne de upa kuhuma no obefo achi bai ma kono sa bai ma kono pema uye ne de opema obeko bibie ni webesesa no beba bi oso pema wotimi hye oba bi no asesa otimi hye oba bi otimi ka say oba ya bɔ me fom because wama na sesa otimi nya obu won ma say o subi wonimu oye da obesesa oye den obu osusu a ohun say bia ne guy na ase ni kunu de e fa na chi a opema e na okwa wo mantem e na wo akofa ne fon onya kokwa na wafa jana life man opema say de de jana life man okokokokokwa obenso be kwakwo hia oba bi obepem onya pimples e bi na mete ne kura eye ti mama san ko machi obesan ba na chi e sa oba wadwo so ye ni gidi a okwa o mabiem ene sa kwa da be mara ye ne kese kura obi wa e bia na ejina oba ni suban ana be ma bi wo so a o ye dan ya ni suban anu no opa ma ho nye fese dai da mo adie ye bibia ye wa sede bibia obefo echa no obefo echi me shopa bibia ni wa e betima so sa ne e bia ji senya me bam bu adie o ye da mo die o sede nyini bibia so obefo echi ana obi wo so onye ba sa nyema ni nyina wo de ye na e ma otimi sesa e wo so bi won mo timi ko fa be ma me de me de be fanto me ga na me ne wo sisi e me ga no e ma yesi difference ma o form kwa me kwa na me ye me na me ye kete kura wo ese ne nya me adom nya me ne wo ye enti akwa na ba ye mu na timi sesa no ya ana asase no kwa me bela ye ne ntokwa de na me san kan ko mjira ma ku bi papa kwa che everyone me na me sesi e Nama. Brande. Me de abro so. Bela. Anya tai enso me yes anu so e fa be bia sa be boa me. E say su de nyame adom. Ayame dia say phone. Bi sa ento kwa ma ku bi papa. Na me yi numbers. Na me fly.
Hey, me da boame. Oh, me ya boame. Azisano. Eso obe hu say, ah, girl no cry no, obetimi aboame go bibi. Me na metimi abone fem. Like mama na niam ani nyina ja, sa na me pesa mchiro. Yeah. Obe bi wo hono ma. Wone be ma chimpena. Oh, obe bre ne ho ase ama no. Obetimi asini no ma da bia, obe krokro be man bai, be man nya de ka wone hye na. No obe ye bossu. Oh, like as a bema ne kasa no mpokura na otete no pa no anu adwane opa wonwa bema bi wo no msoso a otimi ka cho se maame ontali chemu nye mimpewe me ga na mene ne tini sei otimi ka cho se o afia ontali chemu de enye jai oke bia mi fi no ono atimi ka se wan hwa da bi da bu ka se bia maji wasuo na manya de manware ba se amija ye de onkan wa sembie maybe one mom or can I send Pocrano? No, did you what them say? What the one now? What on on tone? A hand man says, to say Subai. Maybe on my also be born my once or casse or Bua dear Subai by 4 to be one of them. Or Bebo on CSC in who maybe on ma or Bobo Jamai or Babo. Say Giampo crash at Alichum Crano Beffelen. Oh, a dress at a little club, friend. Clamor and crash a skinny crown our friend. Beme boa, a Jamai or Baba or Babo. Ultimate. Ah, ultimate sin a quiet. Ultimate. Would patch a new butcher and a bomb him. Obey, obey, and tell no dear, our honor. Oh, I quite be brave so. Everything say, Beme be on my no about here. Obana and Pebre. Oh, bibia we depend for bear no say bibia bear man na enye dey enye mano okotomo kokura na bibia opese oji free bear man no mo enti so ko she obi nsusu no ani saso boafo a obekọ nipa no because nipa ni mebisa ni pin say bia black oja na black kwesi ma me we ntowe because light baby obetua enkra school fees ba oba nso betimi aboa kakra ama no nti so oba wuti fie na omoa bear ma obu okra na jali monpe jali bani be matia onpe jali onpe ni wesese dross kro de da be ma na chikura enye nti ebasa na onu no koshi obi no oye mpema de o hihye ne ma sexy ne ma tren na obekọ ne ho aha nti ma no o se ehu ne ma we nyina se be ya ye kunu mu mfa yachi be ma bi wo nsusu a wo ye we nyina ma ne se de ya na ade na ye ne de o ye de ya obefa wachi emema no bi adro be ma de na no ye o mu de too much e o mu de too much ya mu susu ndwam na mu ntira mu de ho and then the idea no you do draw bonting so what's there a mano also eka Papa J osi me ma no bi o no ma de na ye ne da ne say ye ne de obi also abehye no what to chin na bompem still kwa ne so obo Aunty bi o me ma ni bi wono ma omo pe varieties okay say ne obi pe variety of food no you obi so pe variety of sex what you say na so focus me no say if 7 p.m. air kono be ma bi pe bad girl and you say 7 p.m. bad girl say o pia bonta ko for bad girl oba na woni wote no be a bad girl for your husband okay be a prostitute for your husband that time okay varieties they want to say fever enye gon shape Debbie enye me dey my bro na dey be waka na to so one position na aye na sorry call onye hwe fa mo abema no na open na also person ye na sorry call what you say okay but varieties okay what you say o ko double num kakra we wa ko single num kakra we wa ko center table so kitchen enye de bia bedroom bath house baby also all varieties mani feel say anajo no or you bibi keep him entertaining. Okay. Gigi Benny for 6 ni bibi amano. Okay. But obadi o anya sa de no. Anytime I test me man be call for side check no. Ope varieties. What I say ope style bi e do na jo a bibi hot pants bi a wa share. Obadi o okra na ne guy epe toma pa also the toma no ompe. Guy na catch in a way that on pay attention to that. Okay. What to be man kwan so o what I say o night way bi a wo be share how transparent are we general are looking no be man pesa de no but obadi office wa ware wie insane man is not needed and so of course side check no before say onim say be man emba na nche no onim how to dress about be man okay na ufila sha say there
arousing ejubenya emema na time bia o mo come side chicks nchen bia no o mo the excitement bi na eden because all konum see ahihye bibia eden esi ho amane dada okay obi so say peer pressure yes peer pressure say bia me madam for aware or ye bi wo hu say neni age because okofa side chick no eno so pia mema ni bi so say oh ene me so me kon fa side chick me nim yeah Aunty do say yo mema bi wo no omo pie akọ occasions a omo pie akọ parties a yo ma type of mema bi omo so omo do omo ko ana so omo hu omo yes omo hu omo okay so okay enti emfa ni say okay oye all right but oba no one ne side chick ne ba ye ohu ne side chick na how I was saying the guy ne be ma ne ba na lafo ne ba na eno quite man who say eh akwai say get your baby how was he presenting one ne say be e ma no quite say my wife inti me de me yiri pia obetimi ye say bia me de pia na okay enti sa pressure no etimi ma be ma na dwetimi sisa next time ene wo say me so nya bi obetimi convince omo even friends omo share chale me girl no dey say how we be the side check no one dance here no you are only be no e ma feel say you are missing out on something a side check okay it's peer pressure na hono dey reverend yambra hobium na ye ka emotional fulfillment no na hono eno e dey na pia be ma say koneko siki for fulfillment wontimi na owie ne enkasa fie say bia me I'm missing out on this enti no help me say be ya me nkwa abonten unya fulfillment no ofia why do you go stick it outside oni patinka o say moment about touch on emotions no na wo ko enipa ni intellect okay wo ko ne kra okay wo ko na dwene mema ye ni ma o say na me ka say se be ma wo gina ho ana wo ba wo gina ho na hwe be ma ni padua ne physique na nyame ye no a emema ya abodie bi a ehwehwemu am ya ti ase se ye analytical thinkers ye analytical thinkers yeah ye nipa ye kasa straight oba kasa ye curves so be ma ko hu ase no be report a ye pa no awie oba ma details se wo mu nyina now ye ba empemu ana ye be fia unim oba bi wa no wotia o ka asema kire be ma onyim natin kemu die sa asem ne koye no oba betimi asante wakase be yeso wa twe wa bebie oba betimi aye wo sa ma wo de ni nyina sei etwe keke no oba betimi mame ka asem bi wa ade a mema kuma ntimi kura bi a won kan kire no ani se wo kire na se o kire na se kwabra na de wo ye ni okay minimum o kwabra wo afi na wo de ne come back wo de ne ko na chi okay mi wa no ba bia na wa beduro no men ko fa sa asem ne mba enti emma timi ja asem bi tu be ma adwenim okay na sabe ne be ma kura dwudwo oba betimi atwa fa wo so bra wo ne ka asem na wa ye ne nsem bi sei wa hujao emema bebre no yebufu a ye quiet emema baako no ombufu no omoto omusa majority of men when they get angry they just keep quiet silent okay a man suya se anti bi a man suya se na won ware na wo brother akwa na no brother kasa no wo ware a wontimi ni wukunu nkasa se wo brother so that asebie free wano a na wo ka che wukunu because be me to ni tiri mu a na de be ma adwo asemwe eye fani baba me fan shem okay se be ma shobo be ma wo shobo Cynthia nyame ya duma meto ka ama ana mantuwe mema usika bibi nti sika ne nsan kan enye bra wo be ye sex na baby say wo de mama da ben edumja eja ni jua wa bejo ho gina obejo ho gina na say papa bi ba me nche o say sofo media me ne me yire say me ntimi mbo dribble so me bo penalty na me say no so dey wo say do sex a ogada na ho dey ba ko no ma no su say wom no enti a man suya say emotional enti and they suya dey for emotional maturity okay enye kase bia na ka kire bema enye time bia na ebisa bema sika because ya dwene mo no
asembu wa toya dwene mu pe na de ya dwene ni nam na ya dwene nye stadia on affect your sex life pa okay interne sa no wo kwa bonten dia o sex life e be yi wo ko pe obi a obeka na koma to ne yam on se di nka ka se menyo kuma ekra ka se bembe bi wo wa ani de ehwe ni videos no bembe bi wa de obe ni bi obeko out it is a wo husband ko ya adventurous na woni mu kasa dia pato wo yoba na woni mu kasa na wo kunu ko ya adventurous dia wo pu adwuma ni first place out ni be kire no enye wo fie okoba bi because asante kura mo se aboa didi ko ba bia na sumba dwono no Reverend Kwame Kwatin yebesan about hobio na yonko upper create and art fashion school omo wo atonsu S-line na yeni omu endi enkomo kakra bi dia bi so obo se citation ni ade yesisi obani mi omo dia try wo studio hey e da asem na esi na Reverend e ka se na minia be ma bojo se fefe oboni trinko oboni enkomo ni yodo pa yo Pacho David Apa yo ye de ha na e won ye see ye side chick ho komo e na watwa ye baby afi boko de yankopon do me be boko e ha wie ye anti bi me da se akwanya wo de ma no okay ami fa akwanya wo so nche kurowura na na bu mu for the second piao oya de nisana makasa kasa madam asi se mama is our opportunity to showcase ourselves okay you can upper create an art fashion school upper create an art fashion school from day one primarily and our my dream say my fashion designer nti me ko school ina ne say me na me designer mo people and say the ball ne no no nti me we school na me saba K Poly now is technical university but the time ne K Poly yeah nti me we home na me san ko Nigeria ka Kudi State Government University ya ka Government University a Nsano Juma School Italian na nsa ko we university home na me ba Ghana na me ko school Poly no me hu ga bi no so sewing machine no o se na master na panel no no original front of the road but the girl was standing there for a while nti me ko ba ina no say na me approach na me busa no say identity no say ba late na master na pan so nti me de to ma dwum say me wie a say me be fashion school na so me here me kire o monsa no dwuma ne say de be ya apprenticeship na ya na ko master for ho one on one na ya ko sua dwuma ho no ya na partnership ya na too much too harsh nti me be school a say o ba school na no ko papa fufuo ko kunu fufuo ko mpena ma no ko yesi consumer we no ebi ni ho o ba onya sa dabi o ba su o jale we as school uniform for book for friend caf for normal edit draft styles no we dey school nem pe bi tran ni say hu teacher for normal ba kire wo no na yes study ne they almost on focus on that nti obanya they kire wo ni perfectly dan se bia o ko tue sika ma master bi nse echina nko twetwen yesi ebi kura wono no kura asan ko twen mpena ba ko nse wo kura so what now the whole side check about the husband what now forever nti eden nti sakra nti say ya fish so the form ko nti adwumaden anam say adwumaden school no ba santeman mo ha no adwumaden aye nti wo ko go the top 6 schools in Asante region we are second. Wow, creative arts. Yes. Wow. We are second. Okay. Nti adwumadene and styles na ye nimde e wo no. Nti ama kwa na ekosoro. Na teachers for no so abi free Nigeria na bi so free Ghana, Togo. Na e kira dia wo school mo. Teacher for no nyina so hojo. Okay. Na fees no so elder form. Nti obi ba school oba no for how long? How many years and months? Yeah, 3 years. 2 years, 1 year, 6 months. And I was weekend classes. Weekend classes say, okay, it's a master's for now. My poem, home, subs no. Until we will help us all policies no help. And I say, be a nim style, be a person by the Obaba General, and so she has a particular style. No, into obey me about. And also, you know, your plans so I chose Crawfordina. And see also more 1 year, so 1 year, 2 years, 3 years, and 6 months. 6 months. And weekend classes. Weekend near Friday, Saturday, Sunday, and Sunday count. Sunday count. 2 o'clock. Okay. 5. Okay. A normal school mainstream no most start time be no upon time. 9 to 2. 9 to 2. Yes, please. Okay. Now mo share uniform ana. Mpache say uniform. Hey, okay. Mpache say uniform. I see. Now mo him fa obi pese bia oba ho. Atonsu S-line
Okay. Atonsu S line road and unity oil. Unity oil. Yes, please. Okay. Ahwana ewo. Ehwana mo. Obedu taxi rank bi na ewo ho no. Odu taxi rank hwana wako nim forward ni say one man on your right. On your right. Okay. Okay. Yeah. Na mo telephone number e bia 0243 9795 62. Obi anti antwero. 0243 9795 62. I'll take it again. Take it again. 0243 9795 62. Pache wa tonsu S line unity oil na chi hwa. Ye hu se fufuo party ni so mo beboa ye. Ye da mo ase. Ye decoration bibia so ye invent bi na say opese ye ba be siesie ho mo a. Nti obetimi so apart from fashion na mo chere no mo san ye decoration so ka. Yeah, 7 subject. And any day leather works and some paboa na bag one bags and a bead making makeups and Africa fan the more warrior near the yes I know money na and what do you call it garment yeah which is money me yeah yes I know money na and yes I accommodation no crowd fan say free answer mo free far distance no nto mo ba won't ahwe mo dem for free na obi so timi sha da de ni material ana ne fabric ebre mo say mo pam yes I know money yes who dey buy yeah pam abruche for nyina say pam kente nyina bibia last week me ko order kente obonge be say ba ko 20 ba kente na ya ne bo na den kakra because ya pam ma bia na 3000 kente no 1,500 bidi ni ade nyina okay 3,000 3,500 2,500 but ya kan dey da form ya na da form kakra okay ma ba ma style mama mi enti apa create dey say omo ansa no djuma fo omo pese mo suansa no djuma ntina ya ba ya pese ya bo omo se de be ya apeda wa de ni ehwe kakra ma water mo nya ni e wo so no ba kwani we am ye ne se okay we kaba okay. Best Kaba Designing Awards. Which year no? Yes, please. Year 5. Year ben 2024. 2024. Yeah. Okay. 2024. Okay. And we need so yeah. Corset dress. Corset dress. And also na the whole you know awards no. The whole so ni na ntia na sanfa the whole awards ni na see na so. Mo de na ya mo sha o mutimi home. Because we mo sha corset yi o mo tna se o mutimi o. O mo home pa. Say tipo measurement. Yeah, man susu ye man your pimping. I am o mo ware ne sha o mo bre. It's true. Yeah, then they were kon bi so aye man we comfortable. We are comfortable. Okay. 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 We say we so a good. Nti we no we nti we na overall winner no. Upper grade and advanced school ye na 5. Mo 5. And am say ye wo asante mam na otumfo sa so na ye de ye wo nti me present Kumasi na the others no so register 16 register ni na nipa 2222. Nti ye ne prempa assemble hall. Okay. Nti why are there Abdul Mujib Sanusi. Why are there nyame show. Nti upper Create and Art Fashion School. Omo Atonsu S line. Omo chere bibia bi no kan leather works, beads, fan ya. E mane warrior no mu kete. Senya esi pam kente design na bead ni nyina bibia bi. O pese wo ma obakosua de a enensa no dwumafo mu didi papa no kan pam ba akoto wa 3,000. Koho no kosua de wate na epamade yie na atade ni show bia na atade no akasa no be bisa say hin na okosua or the pano akasa oko Upper Create and Art Fashion School omo Atonsu S line Unity Oil le chi honom na mo amokuma se de Unity Oil de obia enim honom omo number enegu ye TV screen no so no 0243 979562 enti Abdul obeka bibiki to e bi na ya try yon common no so mpachi o we de asida na me de ba mamu okay say de me ya mo my opportunity say am so okay say ho nti me de sida ma akuma team ni na yankopon sira mo papa say de be ya ebre ni na ebi me de dinsa wo so ye dinsa wo so ye da say me tuma kan no na final ni so anam say me present Kumasi so ye tumfo de no so ka be ya me de say me de me awards no ba kokko chia otumfo me de man say nana sa yo krom na me sia na mu na me so me de ma din kunu no ntese me de baba a kire no nti fa kuma FM so na wa pe kwan na odi akọ yo ye da sipa se ne
wabeka yensa ewo Akoma mu nsem dwumedie so na mo sponsor yen so ewo ye dwumedie a ye di ye ni nyina enti yedamase ye gidi sem aba ha die nkofo bebre beba ho aba besua de nyame ensham yedase yo yakoswa edi ye nkomo no enne ye bisa se edien na epia emema emma omo ekofa side chicks o se enkomo no akoso bebre a ya cheche nsemu bebre ede akyeremu na ye wie ye bebre na edi echire enti mate ema ne bi enka na ne ye bebie phone lines ne tempa pa utie ye na wo hwan ye bia na wo so wadwinche bia opesa wo kire ye nua ba me bi me se enra ena osibitris mo topic mo frame na me contribution enti enche bia me nua ba man spartus so ye ready a me pa cho frɛ no so fa na dwinche ne mra ansa na ye de lines no atudwa papa je ni eka peer pressure ho asem o kire wadwen ewo obi nso say ade epia mema ni bi pa mo kofa side chicks no say be ya boost your ego bema de untimi ani kwaso ne obaba akotena ho na bema de obaba akode de ne be yo eno etimi pia ma omokofa side chicks at times insecurity. Okay. Insecurity on the side of bema no. Yes. Insecure on communication. Your money be on no go on only could din koma and you could share idea bia I know person odi din koma obi hu say ni kunu obi bi say ya opese wo ye na nipa ne hu say o ni kunu like bibi woni nsem enti otiade ni kunu nsem ene namfofo di din koma pa enti obi won so on side chick e din koma or you so secure o keep secret but side chick there also keep secret o one you try be ja yes okay you do anytime but so one you do okay so keep secret any kwansa o ma amfo ko hu say aso be sikwa na no ye dey oni ne wo ho date it insecurity in communication e ma be ma timi kokfa side check okay obi o feel insecure e wo na duane die kura mu na man bebre nya aduane o reverend ha adwe o e dey enti na ye aduane die say your friend cookless culture reverend say say your friend cookless culture yeah say be me bi wa papa mi ntwa no be me bi wo ho a ni breakfast ye beton pampa wa bonten be me bi wa ni sapa na yiri fi adwuma mu ba on se nne no emma bebre ye adwuma sisi eye nuane nti oba okura ne flax ana set of bowls bi no dia mama me no mpeso ye light soup mame ye for say mame nti opo adwuma e ba no waje aba cookless culture papa je to aso reverend mesia ba mu bi what you say enti se be ma bi say no side check no ono be ko wa ye waduane crazy wadada wow so come two table come even how obe like obe escort o kwa wo kokko didi kra no a different thing didi no at one chain what you say mama be men na no ohwensuo ma sebo drink come so what you say no nyina onya wo security no onya no fie ko no say obenye security na itima no kokko fa side check na no na ya na enye say on worry wo side check no enti na wo ye ne sa no na emom awaro no de wa be fie a ye ni adaji o reverend she Aunty B reverend emma hwehwe bibi wo ma ho ya na ma dwe o mo se wo mo nko ande ye bibi wo be ma ho we be say emotional what fulfillment emma de ba ko aye pe no okay emma hwe ade ba ko a ekumu mema sunsun pa wo ma ho emma ye pa no pa sex pa reverend ye ni abra no pa be se no pa sex anu ni asem no hwe ene ye wia wo na ye wia bo a me pese ya me keka sanse baba me kansa me chino kan pa cho emema ye so ya se me kase emema ni padua emma ni padua so wo yo ba na hwe wo kru ni padua yi a emema within the night no ye wo awa bi wo ho a so wo yo ba na bi wo ne bon se be ma no ne ho sorry side chick woni beba ho so a no de obi abi di agro osiso na eyi ba queen honey wada buso asana side chick ye dru ahomachi na se be ma no ne ne da ye na omo sori a ahomachi de obeye be ma no bema ni free ni nche no wokọ adwuma se odwene side chick nwa sada de no kware se ne obesi a cheska wa adwuma etimi nwa kuma me ate ase se ohun
emema hwehwe bibi okay na eya na eyire mu papa mapa no ya na mo brentem obo okotimi ka cheni kunu ena ma wo nkwada kama se ya ma fe wo ha me sa me nyo de biem the office wa wo awie eno ye ntwa so enti reverend dey kan nyina no that do we say about 80 or 90% say be ma be kwa bontin ya ejina ma no so oh really oh some the close ma mo no asi ejina mu so but be ma open yiri bi kwa won kan kire wo tina me so random cheater open unti waya ifro nti waware wa sori nti no on da bibie di nkyerɛ sɛ deɛ woyɛ no wɔmpɛ no wɔhwɛ wo saa na odi na gro sempe enti ɛma deɛ sɛ mom wɔyɛ kasa kyerɛ ma a ɔmu kunu mu fa wɔn akyi ɔn wɔmpɛ sɛ wo kunu fa wɔn akyi di a ɛnna ne kɔsɛm nie wowɔ adwumayɔ ɛna me nua bɛma ne ka wowɔ adwumayɔ na ɛyɛ 24/7 yɛn resti no holiday sɛ deɛ difference da side chick ni hair ni mu ni say side chick omo mre o side chick onim eziat side chick nim holiday wo frɛ no all time bia why ready okay okay na ba ko so se me ka say ye ni mema ni di nkomo no say lost of fashion sense na ma worry ma wo ma fefefe ya ma o beba ma ye waduane ewie na fashion de na ma ye de Papa J na me bra very necessary fashion sense very necessary when say ye oba bi wo no mo a on worry ya life onko e no worry so an life onko the be man dey hu ya getting attracted or the be far no you try say ube maintain say even kwan enye the same kwan na try say anytime bia no who keep it somewhere e be ma ukunu eni age wo bebe ye o mani mi wo ho no mo a wawo no tete nkofo na oba de wo a wo so timi ekase wo sa wo ye fe ye che ni nuo nuo bia obenum a ebema wo ye kase afi obeye kase later no lusu ni shape so what I say e ba sa ye ha bi e ma the kind of dress bi wo a wo sa wo hye kwa na untimi nhye e ma wo look attractive try say anytime bia no wo be look attractive sa sorry po na wo kwa you should be looking sexy okay yes wo kwa sorry ntino wo ya wo bibia keke na wo de ko try so be look attractive okay in a way obi wo say oh yeah ideal woman until we be show baby what dressing nice pa unya ho asem bia nka na so look sexy pa okay yes and yes ho na we yi no and am yes sexy but na we see unya no o timi say we the responsible woman pa but o look sexy you obi wa o she jalabia keke kra na you feel say nipa we o sexy okay and you say e be title and e be loose and now baby be go ho no how o be see position dress no you look sexy okay it's fashion no a man is very careful e wo pa yeah reverend kato so mami sebio ye nuanu me Christofo ma warefo na me de ma ware na me ware Kristoni na me ye Kristoni nti no de bia duku ya na sinitiri so wa shata de tintin asofu nyamo na me se ya oba de o so kata ho na ye se no na ekumai eya na nsem bi wo ho a ya ka kire nyansafo waka wasen si so efi no nsia kosi no nan be ma pede ba warefo open Mrs. That's my girl. Eye forever. Nyese wo ye Mrs. no afi. Na dia aka no wetu afra. Ba ma de efire no pa no nsia na yiri be firi mpem. Akosi no nan. Oba bia ntie ni ne ba ma bia pa Mrs. Opese wo hu siesie uni makeup se ya ye makeup. Ye wutiri nwi. Look that Mrs. no presentable no ye. Yo Reverend Pastor no dear sorry. Mate. Me see you nua be maybe enra ohu flyer na no do say ye topic na enra kra o person contributing and I'm seeing your coffee ade na ye na wie yo enti coffee buache me ma good afternoon yo na se ne wasi atata mi ade ni se ne ma mo anka bi kra na oni bi betwa nuam o se sa check no e de na esie mpa cho kire ye mu en Aunty B. Yes. Let me say, Reverend. You say Reverend Church, you boastful cheating, they become on random cheating. But me know they like come in, they might say, oh, say, side chick, no. I am an person like I say, cheating. You say, a no boy. Okay, can not go or you want to so. And I'll pop police. If you want to so, no more go. It is similar friend no buano and no then air course
Bible crack can be a quotation. Yes, a ma ever so fair a man myself, a man been crying, no more for okay. But I was saying, Metty, I see a may support to us some now, Kanokasa. How many I knew, and to me, who say, it's outside chicks to me. You're supposed to be a blow mother, you're not supposed to be a boy power. I'm telling you. A quite man over the Abua Mema. Oh, a quite over the Abua Mema, and he said, oh, to the door. Ubukofi, me feel na how many have to take a credit, but Obama, the way I friend say, dear, oh, if I say Obama would after crony, and you do Obama when you had Jino, who was it? She said, oh, how you know, a few at that moment, and a person could remember me being in a 1 man, 1 wife flew. Hey, coffee. Oh, wow, you know, you two say, you know, money, boy. But you may be a lot, only to me, whatever the country, and mammy be able to be one of them. Be able to be one of them. But I also say, you jump from one lady to another. Okay. But if you are about who will be no mission, China, and no, it's Miss Sakra, Miss Ababa, because you only is unity. And so that you are showing a crab and some life, a black officer. It's indirectly, you know, what I am not junior, and Tina, and then my Zia, it's me some crowd. Confirm that's why. That's how no way, dear. Papa said, or say you're not what, Reverend, you're not what. Some of my kind of say, I could cock a CSA. You won't quite. We have philosophy of Kofi Kurana, auto traditional cheetah for no. Okay. Titibrimuno, that was the order of the day. And I found ordinance, Ibekam, 1 seat. Okay. But Ayana and Nipa making funny remarks on that. A baby number say, school be the to baby say, Dr. B, or Areba, or what age of 49. A Jamensa, or Aremiansa, or 109. Sadia, but social media is not one, no, 40 years. Omkika San Seminar. Aunty, so we have philosophy now. Ube pick wisdom kakra wa pick wisdom wa. But it's the no. This is a menu eke na ye no boa no. Ye do mu kwa fuom e do makwa ye adwuma. But ye asma ye king say ye no boa de no. Say ye ordinance de no. Wo oba na. Wo ye hen na wo. Wo ye hen na wo fie no. Wa anye niema bia. Ebema bema no. Wa fa wachi. Okay. Eni ye kire mu say meme fa emechi no mo ye num. Adventurous de ono no. Where was said ye in Akura Obeko. Okay. But Obuwa, wo from Swa Woyan and wo Jina Swedia Panish. Random cheetah no. Okay. Umuno. Unya cookless culture. Why you feel no cookless? Okay. What does it? The Beman Bedibiano. Abontine day. My choir program or church be. Me we are na metese e mam yenu. Edi nkomos e papa wakaso. Mama ba kwa chen say eh na akua so ndie nyuma na wa chikele wala ma nikuri nikuri so diabetes eh na chikele wala ma be ma o diabetes okuno o wonti say we oba na wo ye wo fie ni cookless na be ma no so person enjoy the indigenous food no aduani bia office ya tete no onye ni a se be ma no nyame amfa kwa ma wo kire ne se onko hankopedi nso e random okay o ye random okona sorry okay baba wo no pe kanchi mebi no abona no ne duane die hu ne duane die nti officer wo ye ne misses okokasisi a asemaba no pe ne kanchi mebi wo baabi no de no osise wo okay enti ase me kohwe ade no akodidi no wadidi me kohwe ade no akodidi no wadidi obedi straight form no aba okay enti obaby a wo mpese wukunu enti na ye yim no ye ke emani hu okay wukunu adventurous cheetah onu de me so di wanim ni wachi kura ma no a tokobia the manners but when uhia under no circumstance obe cheat but one who create platform no amane dia akro okay enti mani nsua niema bebre all right yo Reverend Kwame Kwatin and wate ne nka no ene
ye di nkomo ebisa ye ho se den ene epia emema ema omofa omoyiri no machi eno obi abeka se ye noboa we nye cheat na ye nem ye noboa na enche bia obeti se ye ni Dr. Mensa ye ko Dr. Mensa so ye na ye ne nakodi nkomo mi hu na che papa baby sa den na otwemienu nie mi hu Dr. Mensa ewa ha na ansa na Dr. Mensa ebe kasa no yonko MJ Seafood na kope ensupa ensuom nam papa faye weduane ope cassava fish shrimps prawns fish fillets fish slices oysters need the kika woni nyina eno ani MJ Seafood frɛ omo ewo 02494 79120 eno eyekumase ena 024630 24043 eno so eye enkran MJ Seafood omo okumase Santase runabout ena enkran tesano apenkwa ene Brenya Avenue omo ben papaye fast food no kopenam ni bi ere na yenko Dr. Mensa Asuyeye Dr. Akwaba mejo so bro to bro si nyame adom ho den sa kwaba ye nyame ase papa yendi nkomo yi yo me da se be 2 weeks no ntemenka ani se ye adwuma no doso e durubli bia na wo se itumi chine ye nkora bata no nyina na de e wo se bo aga na ma ne wiase me nyina na ye ho adwuma enti na hu me a chesa no ya dasi yo ni monkomo yo Dr. Mensa he back na ndeke no juma ye di pa de wo mo hwe me na wo mo wetie minum de ye yo na enso makasa asem me sa ka biu nyame ode adwuma hye wonsa na wo se wo ye adwuma no na e ko na nim na so wo ye ni yi a na wa ade bia ka ho na adwuma no e tumpo na e ko na nim enu nti da bia bete Dr. Mensa he back ndeke ho asem no na kwa na e ko na nim enu nti ya na me da ho nyame asese nyame aboa ma yadwuma no ase de yebeye bia na ekonanim enche pi na me de halitosis yadru bai wo mo kasa ye nka wom na num yi nka otum se obie na num ana 7 once na akoda ye de akiri mesemi wadru ho no munya bia beboa wo ampene ampa wo mo nka wo mo num wo mo bre wo sa akwan so nyina ne nsaka edu na aboa enche pi na wo mo num nu bone ho asem me de ba se oba ese wo jensem wo pro oye junkia o frɛ Dr. Mensa ebeboa won pani ampa se nipa no frɛ ye na se onyaye ne a ye ye hyehyɛ ma no a na de edu na boa na de bana anka wo pro no na wo anya ansɛi de hye na anka wo gensem na wo anya anye saa enche bebrebe na me de sasa duru bae se wo mo a tumi bi e fɛ ne sasa edi wo mo chi edi wo munya se onya dwale saa haba no bi a wawie sasa no eyetwi kasa e mu odupa se ebedi obi achi a na aye nnome edinachi endi de obeye bia owi ase bia enyeyi ba bia obi afa obekodo no nko ofa wa wonko da won se tomle bia etimi kora de sika ma obi se je na anu nua no monkoche wono edi sika na ma no obekwa akoche sika ni nyina owi anu obusa se na me de ewe ye no ye de ahye ne nsa no otimi che sika na owi anu obusa kwashen se na sika na me de ma nya bio enso wono ne ye de share ne nsa endi se sasa bedi obi achi a ne bibia wo ye bi anyeyi oba na ho fe pa o tobro sie kama enso ba ma di afa na wagya na si baabi che se wo he ne dwumadi a wo di he adua obi ho no ma wo ye adua na otum se yes adua ne ye kasen enso de o enkasen bi a aye ko mo tebi si nchen no na se adua no ono asagya ne de na aye de no on se enwanwa tumi bi di na chi a emma ne kwan se onyeyi eno ne efe ne sasa endi kana mpanifo no mubu bebi se obekum tromo no akodwa asase do de na eja no no fa ne mlante sem kwole na kwaya se bia na bofo tirimodinfo bi akuna ma na wan kodwale sase duro endi ansa na ebe ma obi adwale sase duro no na tumi bia bedi na chi a edi ninya hante no endi kana se obi kum nipa ana obi yade bia bro so a yese we nwale sase duro a enyeyi enipa na ho mo ne mu oduru nti be ha ne saa jisu odwale sase duru eni se wabusua mu ebi ado ho akoka wo ba bi ana ba ema bi ena tumi bi edi ba ema na chi hante no aba eno abenya nkita hodie eni de oba bi enyeyi eno no jisu odwale sase duru sase duru ye ka ho ase obi timi ka se na me ye Kristo ni me de medwale bi emfa ho ba bia kan na Kristofo ana emeyimpo se obi ewu na yekosie no de ne kwamusie ye na on de ye ba fi a
esa asa musie otumi ahodo bebiri wo no mo yekofa no mabone wo nti wo ba na ye de adwara ha ban agunsu me se fa bi wo horo wonsa a kristofo won fa bi horo wonsa eno de anya ha ban enti de me kire ne se sasa be di obi achi a ye de ha ban na dwale no ne ho ate ebi ne adwara ha ban ta me awu kunkum be di wachi no mo ha ban na ye keka bomu na ye de ayi sasa setumi na firi ho no mo eno nti na nsan na me nipa bi on say de ya me ne ba ase ne tawia busebusa me question bia doctor na ayo de say ebekam no de no ya o nka ho asemu na me hwe sa eno bi wono ma ye hye da nyi ho adi e wo badwom mini abade me se wate ase edo bi wono na se wo hye da ye se wo ka ho asemu ye wonu ahodo bebrebe ye ntimi nkeka ho asemu wo ase okay sede ne na me ba na me tie mu a wo mo a chiti fa wo mukunu no mo chi wo mo ne obi na ehwe wo na wonye wo ho ade mpo na wafa na chi a obetimi de aduro aye wa mana yeye de mo a wo bo ho ka ne de obetimi de aduro aka wa mana yeye ana ye fa na bekam no okay so what you say because one hwe ya ade no ebe ha wo fa na chi na e ha na djuma it did not tell you bizarre was na ebekam no na say obi ba be da ho ase ofo da ho ase usuma na nye no menyina na ye ka ho ase mo ase enti de hia ne say wo de be kan na abeti ya asem no wafa eno ano no okay just wa ba ho ansa na be ma na oba no wafa no ho adi okay na ye fe na bekam no sa na tie enti ye won haban de ye no ma hodo bebrebe emuwa ya kwara mpo emuwa ya omonnam wo wonom ne ade ye yi wo mo no ma bi de ye no ma ne nyina ya duro nyame na ahye dae ne sa eni na me kan bi so won se me badwuma me yo pa obi anim ne se Dr. Mensa de ayale sa de oyade nya sa na onim fa me ho ne ba ne se na nyame de sase duro be kan me ho wo de enuro bi abekeka me ho a eno nso abeka me ho enti mi ne aba mesi ye di adwene da chi e be hwe asu fra me de ne se ye kan obi wono mo a de ye kan nyina kan ne twoko bi enkofo obi keka ho asem ne ade na nyame wo de tumi ma obi a wo hwe se wo be ye ho adwuma edi Dr. Mensa no se me kasem na wutie wo antie sa na nyame aye me se opemwa obi che se opemwa na se de maka no se eto Akoma so ahwehwe ma chiri kwa na memwa because ye delivery service okay e bia de ye kan wontimi mama so ye se wo baje adura wo frɛ kora ye nhyehyɛ ye ma na ye de aduru ni bia brɛ wo ba bia wo bia aduru bia ne wo kutame a wo hia bi wo ba bia so wo bolega so wo hefa ye ntimi mfa bi mrɛ wo okay enti agata wi a wa ha de me pɛ so wo de number na ye chiri kwa betudwa na afre ni ye wi a na ya sere kwan na ya sole ko de ya me pa boa no bi obeboa no masem titia me nua ba anwon asem ne se na doctor ka ebekam ya anwon asem okay na ade a Dr. Mensa eye pa de se ye ka se ye ka no kureni ye behwe asu afra ye ka se di adwene de acha ebi se ade ebekam no ye no oba waware 17 years na woni be ma atra 17 years afi di oti be ma na kwa ho chim kakra na wo fa na chi una kem eni asem no na e ba na sanso ade so hold no ba Dr. Mensa so ye bie na nsin ya na asida so because na nya asem ketwa enti no ma anhan ege no Dr. Mensa ye ka se ye ka ade be chi asen doctor number no 0244 92 12 69 0244 92 12 69 you 027 11 73 551 your last number no say 0532 92 8095 he said your friend Dr. Bekam That's what we find location no. Kochi ye ni Guinness depot no na di hwani mu. Enti wo fa kai wo Santa se Sofulai. Wo se me kokotwi mesi Dr. Mensa Nkwanta. Ama wo fa bi wo Tech Junction wo se me kokotwi mesi Dr. Mensa Nkwanta. Pampa so wo betimi anya kai wo mo amufiri bo ase kwan so ba. Ama se ye wo de se be kwai kwan so ba de no ase wasi Guinness depot ho. Usi ya bisa wo bia se mesere mo ebo me hwe Dr. Mensa de na ho tedin de Dr. Wonder no. Dr. Bekam
Ebeka no de afi na do se am tell yes ya no ko fo aye chiti omukunu nom na omde tie no edoso se me de edo ne ma na me kire ho akwa na afa so a oba no ana be ma no fa wachi se pe asamo aba asamo si na de no so de na mo de ba na no e fe na beka mu no se kra enti ase na mo kasa ase na ene na be hia ene ase ade very dicey kakra because I grow we tell ya kan ho asem se men kan ho asem na me se da bi we de men ka wo mo nim but me hu se mo na me se da de na meka no meka ho asem na oni aba oni se asema doctor ke em se enwo achede no kese pa na nyame de ache no doctor e wa duro bi a di si be sheet okay one phone numbers no why no 0244 921269 and 027 11 73 551 you try 0532 92 8095 Dr. Mesa Fernand ni eni komo your numbers are be free na topic I discuss wo so wa beka bi 0243 114497 0243 114497 03224 98035 free na ene topic I discuss won so efa wadwen kire efa ebra edie nti na emema efa omukunu ekope side chicks edie ne pia mema ema omukofa side chicks Reverend Kwame Kwatin e studio betin nkebio hello good afternoon yo me pa cho din di baby akasafi Because this market, you don't have any smoker taxi driver in the house. Yes, Moja told me uncle. Namisha that topic is okay. A functional Modiama and man, and none of the person of Musumu. Now, that they are not relevant air can say, I was by force. Okay. So, one person will be living and worry. Okay. Because I had a time in my window, it did not this year a abortre, any akoko, any digital man, telephone, I am a car, or met him. Okay. And no, I met them in your man, almost I read my worry. And the time taken is either our report. Oma, I'm talking with you, I'll be free until the band. Nana Akoma, tell you. Madam Papa, yes, Moja. 0243114497. Hello, good afternoon. Some pump for you now, Patrick Baba. And then you go to Neon Court. Yeah, that's it. So why? So Medasi. Yo, call me ba cho ko e wa te kasa aha okay no cray Hello, good afternoon. Hello. Yes, dear, good afternoon. Yo, Pacho, did baby Alcasafi? No, Pacho, I thought it was like out to work. Yo, Prince Lacasa. Pacho, then I'm in Libaha, we have a bank class, still not better, it's your best sound. But I'm not sure what I want to say in my way. Okay. And I don't call them and if you do about the money, then you'll be not the okay. Yo, yeah, that's a Prisla. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me Pacho Dini baby Alcasafi. I'm coming in the Kobe. Takwa, Pacho, yo, yet you. Am I here? Promo. What I say, but the interview affair was a full time. So I want to worry about our born worker. I want to know one on that. We look at them as a draw of a shadow. Draws. I said, what can I say about it? Even if it's a comic book, we are called in the door of the cool. We use your bro. Remember, I'm also down to a bear bread. Yeah, that's why.
Hey, draws can see it to be Pamo Mema. Hello, good afternoon. What was you? What fay? What was you? Yeah, what finally I see any to now come for a break. No, did you know? No, I got more brother. We are more for say, I wish that is you are making an entry as I touch my with the shop. Life. I'm going to know original of a cottage. What was it? What far? Making money before. Okay. A man with a what you go, no say. A dear Tramosia, brother, Obama, in the Saho. A book of Trump, Basia, before I said that we have a co baby. That's a court, the night in Padashi. It was a blessing. The bar, not before machine, before I am. Oh, what to the mother? I know a woman and look so, it was all one year, so I don't buy but not before, so I'm not no could make machine. I am not going to me. Yeah, that's the offer. Yeah, that's the papa. Hello, good afternoon. Wait, age now so 0243114497. Hello, good afternoon. Yo, me don't from Pacho Udini baby Alcasefi. Pacho, me Casefi tema. Okay. Me Pacho yetio. Pacho, I think and no other farmer can. Ya do masupa, me niaji. Ya dasi. Amano rampa bebe sana yetie. Ya mode, mami no cheche mami. Okay. It is a steady, the way to a hustle. Yeah, that's so it's your dear one way topic emu. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Pacho Udini baby Alcasefi. Pacho me Casefi Kaswa. Kaswa, Pacho yes you. Aisha. Pacho. Man be be na. The other yaman be and I want to answer man for to my experience. Oba, who can say Anapa? Oh, dear man, ready to you, okay, or could be a German friend, but I could be a German. I may do. Like a cry, that's our friend. So they all market me going on other day. Friend, 3 times a day, crowd friend. I am telling you if you buy friend. Friend. Oh, me too, me take me to in cabbage. Oh, you don't say, oh, be a dream. Oh, dream. You. Yeah, that's why Aisha. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. You, Pacho Dini baby Alcasefi. Aunty Doreen. Aunty Doreen. Casefi, Cape Coast. Cape Coast. Pacho me tea me program anything hopa. Yeah, that's it. Na my could offer fight. Okay. Because me what that experience in okay. Me cheer pa. Just a bad money in place. Who's a secretary? So many see dresses smart cleaning at them. And sometimes when we call me selfie. Na papa no so na person beku ni ho fi abonten. Ti na me no be klekre edwum. Nti ye ba 12 no friend wife so onye bia no ma no oba. Oba ya ni na me man ka chen so ehia ni weden. Oba ya wo friend so chale. No ho show me den ti. Na me ba ku bi na ye nso ni dey lazy tension. Oba no ma na no so a. We ya no ni ya nso ni free edwum na abefi. Just imagine. If you man obey day. Obey second. When you didn't with you, we didn't win. If you are never flower, if I would do the then you are on here. If you learn to see Waba, Wabishi. If you man is so cool, she be a bantina. In a secondly, that could be the end of merely a weakness, Sangasa. But then you see or money. But then you see Bantina or not at the if one day, she will be. Oh, so you be a young woman. No, 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 yeah, that's a papa, so Ababeka, where you're dear to man in Ninafu. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, off when you're papa. But obviously, what can I say?
ọbẹ̀rẹ̀ dùn ọ̀hún ni ọbẹ̀ yẹn máa ní bí a sọ ọbẹ̀ kọ́ minimum bẹ́ẹ̀ lè bí ní àná eré bẹ́ẹ̀ yẹn máa ní bí a sọ ọbẹ̀ kọ́ ní ọbẹ̀ káàtì ọba ní ṣe tó ní ṣe mi nínú ọ̀hún dada nsán ọbẹ̀ sáà sáà ntì mẹ́ẹ̀mà mi bí ọbẹ̀ yẹn máa ní bí a ọ̀pá kó hún máa ní jẹ́ ọbẹ̀ kọ́ yẹ dá sí 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Yes, dear. Pacho din baby akasefi. Pacho friend oba mi sese tin ni. Oba, Pacho yeti o. Pacho da wan se no pa mo ye. Pacho lo ko ta be le bi o wa. Oni ko di o peso de. Be bia da. O si nko no ba no ko ntimi ba nsan ko wa se. Eno si pacho no si ni di no mai pa. De bia no su so ani ewe o. Yerade Yakopo. Swap to say DJ. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Afternoon. Me pacho me hoye, pacho also e. Pacho me do me hoye pa. Pacho di ni baby akasefi. Pacho me do be Benjamin me proper shy. Pacho from ati shy. Okay, pacho you. Mami, ewe de maka masemo. Sawe hu. Mami. Makamasemo midawa na menshona mitakofo yabe obinu ya bedi nkoma na omiti mfia na mami akamani begise emenya mu personal number enya ha me kuma se na wa akamia me ba mu radio no so akamekania mafemu awo mawari ya meti hu enne isi no abani sampo no mentumi ai kasa ewe mabuse ni modi because we kokara no banu sisi e kokara na do sampo sisi e no mi robua obanu oni mami on the mount ben ye wi awo hello ye the production line ni betudwa ofre a ye the reference party number be mount into the area Mafiti ni so. Any patcho hold on and file line into hold on na production no kasa back door why? That's all. Na ha, we are the Reverend Kwame Kwati number be ma now ni need nkomo. Hello. Hello, good afternoon. No problem. Hey, what for us here baby em? But we be can na block my address was here. Be sorry. So was town to me. The kid of one Babano. Also, just the Canada. What for bye? What for bye? Hey, what for dear? 0243114497. Hey, I saw 0243 114497 03224 98035 and sign a calls bear me no say be ba near the calls nesi ho ne 3p garlic mixture. Hello, good afternoon. Good afternoon. Nyame na adumbo kompacha also e. Oh, adum to you, mi da mase. Yo. Edim program mi ye na e wi nyame wo hira mo. Amen. Oje mo kase. Amen. Bebia wo ye hinta se na nchire mo na mo so mo fa ncheche ye nso nchire mafu. Yo. Because free could be so a doom banso. A doom banso. What a Friday, son. Takrade, you. Your family, Mam Susie, you. Me catch him program for what can I say? I am a day. I am a day. Memano. Go whatever. Go to crown, mamma. And no effect, and anything. The book has been said in Colomba and Akoma. Effect. You to be see a Cassina, some of the 4 years in me. Many a damn them, many a damn them. Was fully see other times, so look upon them to do something in me. Hey, we be sure I have what if said the way I follow a car. And you could some issues to put up a son in Julia. I have before I said the name my boy now, a young one year. If you're not, I damn it, no comment, going to die in Senegal, and Mammy. In our couple,
na obema sana se ban si na mpira krampo kama isa afa le ada na beman osadi emema ibiadi ni musa ibizuma di ni do sai ni meta fi ibiadi ni do ibizuma di ni so isa o kata ka mbuso na wa fa na ni ada ni fa le fa ni na beman kafra de bese ni kata de man kwa mi nche ye tomano o klase ko kota kwa dia na be se ko si hotel ko se unya ware nu poda wo ye o sei ye na maka chi eni ma weni nda ho mi aba why ma weni nda ho fa uti ko she ni ko bi o se ni ko bi ani isa se ni nya yi tri mu na ma weni nda ho we unya ware ya wo hu wo mo fa ne se re na si die mo se se ni pa se ni pa bi o ta ba o fa no do ba ye hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Last call. Pacho, you need to be our casefi. Pacho, me do Chuku Emeka, me Nigeria, ni mikasa free inside. Chuku Emeka, Pacho, you me be kabrofo kakra, me chi, yo, kabrofo. Yes, like the reason why men go for side chicks is not about sex or any, like a man that will cheat. There's nothing, it has nothing to do with sex or anything. Some men are sex addicts. So there's no amount of sex that you give them that is satisfied. Okay. So you only cheat. Okay. That's it. Thank you. God bless you. Thank you, Chuku. Yembra studio na Yembra Reverend ho. Reverend, nti ye kasa ni nyina no. Blame ni kese no ebekọ ema no ho. But it doesn't mean say be more per say o cheat anyway dey na dey atomic adventures for no. On the oye ni dey kra obekọ. From your point of view, so for some eba wenim ni ade no. To ye nua ma no fumaye. Metai kase. Esense nipa dansu nti. Oba wo ware be ma. Also hunu be ma ko a wa ware no. Asema me beken futuo nanso mumyemfa mu nyansa. Wo yoba na wo ware akani be ma. Oba wo ware akani be ma. Typically asantini be ma. A bibi kakra wo ni nsem. Na owo ni maame support. O ma so meka. Na se wo ye wadwe se wo di life be di agora. Owari ibegu. Okay. Akani be ma. Oye na dwuma kama. Kakra woni nsem. Na owo ni maame support. Jo ye bia ne maame fo aso. So wo di ni life one umu no. Na person titi ni so brena si ye no se de wo oba no pa ebegu. Okay. Enti oba so who se wo kunu ye random. On pema ba woni ye bi be ma na kofa oba sa na ye ni jai. Number 2, wo kunu wo hia no no wo na dwuma okura ni sika oye boastful. Okofa ne ba efie no oba mu no ma honyo. Because be be wo wa no open ne man wa warning the girlfriend that. Okay. Side chick no. Was in frame fie da. Time say men frame. Time say frame ba me community wo. Sa be ma no obune yire. Eti wo su bu. Okay. Men kokoni phone so. Men search. In fact, we no see the nyama kura na hu file bi receipt bi a to twene. Nkobi sa na na awai. Oye boastful obi to asema ma. Okay. Ma mem se quantum. Ope kwatwe wa ka che osa. Wukunu oye traditionalist. Ebi kura no wa ya yefro. But na dwin mo no. Bema ware ba ko bema ndi nkwai ba ko. Eti oba usua bema saa obehu ko be fa so no betena. Okay. Na adventures for ne de omunyum na meto ye no. What does it? Recite to be. Anyum ne ye. Bra no beji wo. Bra no beji wo. Oji eyafo. Oji ayarefo mi kunu de. Onsem wo. Oji eyafo, oji ayarefo.
me kunu die and any adventures for on Nsem and a sister be kind do you kura na shata dia obeko Reverend Yadas Papa me dia ba Peggy abetna so na me fa 3p garlic mixture me fam kitwa bi na me bra Peggy ho Kope 3p garlic mixture ni bi na enom ya natural garlic ya na yechi edi egutu ma ye ton wa ye kese abroso wo pesa wo so ti a onkonya side effect bia 3p garlic mixture ebo boost immune system no na wenya atman so a pebi na enom ojonso na wo bre ana ojonso no entimi emba se ne si eba krampo na 3p garlic mixture obenya bi wo pharmacy chemical and a licensed herbal shops nyina Frepi Work Natural e was 0248 928824 and a 0201000021 kai say 3p garlic mixture no e wotoa e bo emu grow fine herbal tonic enso ebema wenyini yie ama wo ho ayefe ye natural cocoa ya ene dia ye grow fine herbal tonic wonu ato onsa ye tititi untimi na obeda sorry anopa na ohunam nyina ya wo ya oba ubu nsa emayi a pe grow fine herbal tonic eno nso ubenya bi e wo chemical and a licensed herbal shops nyina omo advance so enam kroma eton edro no opesa woni omo edi enkoma ubehu omo digital herbal clinic e wo Kumasi Amoko runabout omo ben Bank of Africa for omo e wo 0244 596532 agbozo eni yen abedi nkomo ebia okasa na wo pene number wentimi amfa tie number no enie 0553 417752 0553 41775552 omo Kumasi Dichem Old Insurance Junction wa encry omo Kwashiman for omo so e was 0241 750282 Posa Travel and Tour Company Limited ed ubetu kwan akobebia opesa ukobia ope domestic airline ticketing and international airline ticketing ho enkoma na woni omo edi enkomo omo Kumasi Matthias Junction Swami Magazine first floor Amenase House and a KJT first floor Babel Shopping Center Morocco Adeshiman for omo so e was 0205 215495 050 4256360 Charistic Ventures enso edi Zahara Enupa Aba a omo eton pebi enom nentu yare wase nyina emfa ema o honam ya o ya ba ne be ma untimi enne yi a ni nyina ne se wakakopɛ Zahara Enupa ni bi ato ukodwa so ba bi a obenya bi ato opedodo atudi a na wa frɛ 0246 3483 34 and 0248 56 9335 Dedal Spices your natural spices ya and a Dedal Spices for aya omo eto oh ye ankra hotel restaurant now per spices said ya weduane a eye natural la per Dedal Spices ni bi eto e just be bia obenya bi ato from number e opedodo atu a 0531 105545 Traffic Studios and so ebe your printing works nyina e dey amount omo ye billboards labels e dey ma product bia omo branded caps pens books dia keke bia ye branding works dey no any Traffic Studios omo ye UV direct printing t-shirts branding souvenirs any dey keka ho nyina Traffic Studios e won Aloga Junction omo ben Iron Bet for a dynamo for omo e was 0247 013561 0574 010101 Traffic Studios na omunye o printing works na enfama Peggy enema na kasa emema no so akasa ai na omu de aguye so se o sha list no so a e fana ye mana e no kre okay papa ne papa ji akadodo na antika kra bi time kwa ya so even though said the Bible kan titiri bebre omo Bible mu nyina anti bi omu nyina fa irumbe mienu ne miensa said the papa kan ne mema bi wo hono mo omo de adventures e den ya ombebo adwaman ba anti bi Mrs title no enda from sa yem fanhye yetirim so ba bi e kwa aware a onkan hu se Mrs no enye no an se de kawa no ahyew ene che say we Mrs and ene ma wo qualify so we Mrs enema bebre wo hono mo a Mrs e wo se we ya even your choice of bema kraka ho bi so we oba se bi mfa say we aduane girl a eni kwan say wo kokope fried rice ni bema emfa se me pe aduane gari a gobe a ma me kope fried rice ni bema obube emfa
be me be o ya prapra be me be o pese o kwa me de me yire oye o ba oye presentable what I say na se wo mpesa na kofa jandam ni be ma emfa da woni ne tidem pa obebo adwaman ena nipa so ho sa wo mfuno nta bibia wo sa wodi bibi ka wo ho mfuno no ena nyenya Kristo sum eni kremosum mi ba se na mesum ankasa ma ena man kasa ntimi nya ne mebe mo mukunu mu ani age wonim se wukunu wo ya de we meneni je meneni kafe nanso asori awoko Kristo ni ba hwede da wo nase Kristo ni ba hwetira wakwa akoye mi kasa so wukunu de wo penu no ba Kristo sumti yentimi meka your choice of bema se obabi ye na adwen se or the akwada be track bema ma bema ne natena dem a ni do nyame say you cry more than that child na mo baby enye bida out of 100% no 20% pe eno omotena kosi awieye eno kransem wom emu DNA enti manfa nhye yetimi se message no and that phone wakwa fo and that phone enti wo komu a you ready say you are ready to spice it up so for the be na for mu de council ne ye beko obi ko council no obo adwaman bani bi osofo betufo o ma me betufo aso mpanfo de ense be beto so yes asofo fo nyina mfa ensa nto mu se mompa ya he baba be ba ma na mfa no mu wi amomienu na mokoti na fie enti dia na akasa wo ba no wo beye na be ma na ania de akafie anti bi emma bebre anum nsem se de chembo tere da wonsu tan pamuni pankasa emma bi so kwan pa nagin asema bana ko ni kunu nko abeka na we yate de san fata so kukuru pia bonten kwa wo na de sene no obanya nko na okunu aba adwama yo Solomon mu nyina ye bi enso mo kwa ye da so hwe mo nsem anti bi so yase po nko na awa po ware mo da mo ko ba mu o ware kura jae ai papa nie I see ye kwa kohwehwe mo kwa hwe onu kwa ware jae enti vie titi ebo mu nyina di oba bi mu kwa eye bi eya na ha adwene aya na nye sex no kwantina e ma ko se ni kunu akobọ adwamayo ba eye ni se ni kunu di sika epie frifie akwakoma ne sai nam ye se nam ne so kwa ntime nwe na sika na bi wo na me ngi di se sabio ba ma so ne botom no e bi ni ho no abakwa akofa sai na se sika de ba wo na che adwane e wo se wudi o anti sani e ukunu kwode asesika wo sika de anti be ba wo a ene che adwane e wo se wudie na mo wo di ni nyina se wo ye wo niema wo fie a o ye wo nipa bie ni wo no mo a won sesa da aya bisa da bila nipa bie ni wo won tumi nsesa wo ebedu mrebi no obeye ebe ro se ene de me last born kura wo 13 years e wo se niema bebre me ye da me jai ba se ya nresa niema ni nyina na mojo maka na tumba bi ajimefuo yi o me den ho am na ye tumba bi ajime no anya sa chesi ai papa odi ai ewo he nya ga na he ewo no nko fa ye ewo dwaso wo wo so obi aware ja ware asa be fo obi aware ne twempa o wo se mpna twene mu odes na ware sawo ai because on one nim say wanya na sede se side checker enye na opa free be ma no onye and answer na be na besi abonte na bibi na epam no okay papa can say do me adventures na bibi na epam no they say adekro na epam na say ni me o be ma na kwaka na no adu awu ana dabi all because say konko na ni ma me de chororo na wunyi na okofa ba ye public utilities what is here KVIP what is it me da so e ba me sa ni enya bote ya na ya na so say ye brain wase ni ye nyema se fata de ye hia no ye nsa bekare papa shira ba ekunu so shira pa ade ba kwa manim no ene ya nyese ye kunu mu nkwa na edi buo mo a ye papa nkwa na edi buo mo a ye pebibi a ombetimi ade ama ya na se bi ombetimi aka insurance magu ya brabo so de bi okunu so shira pa nti yemfa ni nyina enhye ye tin na se ye kona se etu de edene a wo hu kwan a obefa so yadamu nyina mase papa ene ye topic yamba endorse side chicks obi beka say there be ye endorse side chicks yamba endorse side chicks enti ye too mafu say be ya wow show na kan say there is a reason for everything sometimes reason ni bo wa wonim be na the reason no ya beka bi enti wa show ho nye aduane ma wukuru na
baby ye aduane lady table a na wo ye ohwadu papa je pesa reverend ye twa to okra what na see de wo so ka bibi kakra bi e fe twa to man no man ka say na akoma mu nsem ye endorse side we are not endorsing but we are challenging wives any other partners and say omum before mu nema mu yi na yensan tu mema fo any situation bia na mo so kwa bonten e kofa side check your situations bi wo ha you can help your wife your lady na mo solve it na neni etimi aka ho na yenhye side check for ni nkran say a side check can become a main check sir yeah sure mun kran o sha wa mun kran side check o ye onema yi a o tin be main check na no sa na ekoja akoko panyin na o ti fi na wo se be ma bi wo ha nyame mfa sama one ne yerete oba timi film e basa na o twene ni nhwe ba bia wa o ko she ho na o bra no na no do kwa fa so twiti be ma no o ye no wo na ne be si so ntuti be main check yo reverend any young point be that say Aunty bi emwa bebre wo wiase a yetima temu wom okay na nyame abode e ba ko ani temin de ne bema bema wati free enti emma ya na metai bisa question mi hia mma kufu a edie na Delilah oye Samson a wodi apaso twa de sakura okay edie na David hu wo Bashiba ho a okun ni kunu efa no ekwan be so na Sarah convince Abraham ma otimi ni Hagar dae edi asem na Eve ka kire Adam ne duaba ye nie no odi meta ka kire ma se ema wa akyede bi okay akyede ne ba ko ye se de musika be ma komato ne yem Osama bin Laden edanu a oka World Trade Center guyen ono oba daaya ko wanye nyame ama ema power bi to convince men to change their minds okay mama mfa sem wewie okay meka sem asem ba ku bia mentimi anka ne se be ma ochiti ya chi no a owusuba mienu oye kronfo oye servant be ma ochiti wo chi no a na first thing is say ama minim bia ba me so minye bi da bonsam na no how is a kronfo uchi kronfo se minye bi bia da no be servant ni say be ma oye boss for crack off from no pacha okay na say suban we na mommoa mema ne nya no ofie ma wukunu omra form oba wonye wonyema yi a emema ye bebu nkotonyo omanim da bia okay me da say yo yansia da say Reverend Kwame Kwatin, head pastor Baptist Family Worship Center or your marriage counselor and a family life coach or no ene otini nka oni Papa J ene Peggy ye discuss say die ne pia mema ema omokofa ema foforo ewo omoyirenom achi yesua die bebre na ni nyina mu ye hu se ma ye wa adwuma ye papa se ukunu ebekọ na obeba ni nyina agina wo so obekọ na omma nso a agina wo so enti die ne wasua no tu hofo na tu nua bi nso efo na onsacha emfri die oye no eho. Producers as usual Nanabila Kantanka, Madame Faustina Derry, Spartus Kojosa Akodie, Belucci, Nana Yao, Emmanuel Kwame Vadi, na omo produce ye di programming de ebremo. Menso ametina dwumadie no mu na me ye. Chiame Beatrice Piogabra, ubetimi afreme Aunty B. Me sorry na sports no ba enyiwe fidie no emfem free hanom. Akoma FM 87.9 Kumasi. Station with the best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Akoma FM 87.9. It's going to go short. Foden comes short for it in the box. Touch back. Again with the taker, De Bruyne. Good delivery, De Bruyne towards the back post. Headed on. He's ended his drought. If it was a drought, it's taken 3 minutes. He's off the mark this season. A well-worked corner. Haaland was on hand with the finish. Burnley 0, Man City 1. But Burnley press and win it. Driving forward, Foster. Done well. Who's he got in the middle here? Foster. Looks to have a shot. Right to the target. Great from the South African.
Good pace. Here's Foden. Walker on the overlap. He's got away here. He's got beyond Foster. Can he get the ball back inside? Alvarez with a chance. Touch on. Haaland in it. Oh my God. He's got his second. He doesn't miss from there. No touches in the opposing box in the Community Shield. He's got 2 today. We played 35 minutes. Second goal of the night for Erling Haaland. Burnley 0. Man City 2. Bayer now. Just tripped him, I think, there, hasn't he? Alderkiel in his rush to get close to him. Alvarez is over it. Left for Foden, digs it in, chance in there. Alderkiel off away. Blasted on by Rodri. But he just didn't get it away. It fell for Rodri.